Nxasa o area o qhuka yeqeqeya kanceko junxasi thari. Yeso o goquya o qhwaga. Johane ngce ekushwachi ngce kongwanqwa qusawtsango ta qawqhwachi ngani. Koshwashwasi o ka goqikhoge. Te goqikhoge qhwaqhu. Te goqikho o qhu. Akhoge qhwaqhu koshwashwasi. Koqoqwichi weshe o kancesi. Kaka khoqwa o goqwi o ka chinxuya kho o kance ni khoqwa o kance. Ko akhweya qhwakhoge. Te qhwa xakakho o xa o junxuwa hega. Te xaku xanxabe ya qung. Te qungin xakakho duwa kako chinxui. Kakho o nqwanxuya kho qwanxe ko xama qhukhweya ya qukho o Johani. Akho tsinxa kwa juko xake. Ngijunxuwa he xazen ko xama. Akwa nxeasi o wakho qwa o xa. Te kho tsinxa kwa si ko xa. Ko xa o chinxwaga. Ekunxanxa ko junxuwa he yekutsi ya ngore. Akho gya ngore ni. Kota hareseka ngore akakho duqhwa kanxekowa. Te ngore qwa setama. Atsia juwa sikhweya. Te ajuwa sinxeha siqwa ngawuwa. Te ko sisatwaye siweshe ngawuwa. Ko sisatwaye zinyaku. Hanxasi kotoa o ndebisa o qhuyisi. Debisa qwaqia inxesi ko qha. Khonqikara o juga. Khonqi o xaya o nqhwaga. Te qhuqisi. Te qoqwikuwa njunxwa kota geya mqa. Te mhoxa nqa o haga. Koxa o nqa o nqeyeqe yanxega. Haxama bakhoya yeqe nwi kota chinxwa. Johane ko xexexa. Kota chinxa. Hahi o anxeya twaye mikhokugna koka mikhoko. Atetsi ya midinqa. O aqewmi khama te qhwasi khoge koka mitsi. Koxama qiya o haga o kamo wansi ngawuqaqhuma koqaqhuma. Khunxa esikom qhwa Mose. Te qaqhuma kota chinxwa chiqhwa Yesu Kristo. Junxuya shinakho hoqhu o akwara. Kanxo o nqa o nqeqe yanxe. Anqa baqwang. Adu yanqanxe. Koqwisa o shwashwasi. Kurushwe nxe ekushwachi nxe kaunqwachi nqani. Kurushwa xama Yesu Kristo. Kaqhukho nqa. Axaxa nqa qasi. Kojisa nqonkanqwatsi nqa. Adu te kanqa kanxe. Koqwa nqaqwaqo. Koqakhweya o ama Johani. Axaxachi weshe saho. Yoko kuya o qhuga. Kota xaxachi nxwasa Yesu Kristo khoho. Haku ngara qhanwa he o ajanjanxe. Kote a o tsako kwisa ke yo profitoga. Kota sisaxa qawuja qora kanxeko ka o sisawujanjansi nxesi. Khama nxete tum. Kawha omi korekaw. Chia o Dafitega. Taseleman qaqo sawtsan kota chingani. Tegushwa chingxe kongwa qongqo kota chingxe. Kawha omi korekaw. Chingu ya mikukwara okakwara. Hadu kamisha msisa qeng. Tekhinge wa mikoqawtsisa oqusa dum. Tekuzeze mi ma. Honging hawa mikonqamasato aququm kanxe. Khare kami kunghawa duma qayqi khariasi okamixwa kukwakhe. Khama atege qhwami. Agqum kota qinya o aga. Oka kuqhamimi. Akonena umsiko miqare kokwami hore qawsigeya. Aqhwa minqi konqi. Temichinqwa qinte kuja. Chinqwa jansi kotia qatsakhui oakuge qhwami. Koqamweshe koqhwa omega. Temi kugyachwa o kawhagang ko uatwandisi. Bible gdainsi xama qhukhweya. Nitsa Timothewa onqinqania
Yeshua aqo sawtsan kota qo qhachin Bible qensi duqhain eko ma oqhuga yejan anarojin wa yengni qhain eko qhin kota qoni teshe tengni qhain eko an esa oqhwato Chau sang ngamang alqa Kurishwan aqo sawtsan kota chitsan do shachin kongwang aqo sawtsan kota qo qhachitsan Techa qeshen aka ko wakan eko Ako chau ta qamakam Tai qesi khoya okan ngoi khogea Tai ngin aka ko ungin ngaqe qesa o tongsan aqo tsang kota chitsan Ta khong ama Teka ko ngabi okan ngobechi Techingwe ashe wakan eko Oka ko ngamang aga Yekweda Teka ngisin akan aqo kota chitsan Teka qekhusan aqo tsang Teka ngisi wishin aka qesi qeqeya Teka queen agakado tamqa tongsan aqo tsang sa ongani kota chit ngani percente ko qamanga ko tsikya qaqo Ta ngwa tsawa ko ngung amang agare Achan to ko ma aka gomadama Ta kwa madama ongwama Aku tsikeng en haweshe qaqma wa ga yo qaga Te chan to ya ko ma o ka tsetswing ko nga ko khoya ko tia qahwa o amakhya Te tsongum uan kwa khokho qoning a uku qiya ko kuri saungani ko ta kuri gom Te ngayang aga ko tsawang Te Mikhail ko ta aqwa qawsa ya qebin asesang ngamanga Te ngamanga ko ta qam qawse sheten asi Te ngamanga aga ko tangkan Te ngamanga ko ta qam qawsi asesa ka kwara gesi ko nga Te ngamanga aga ang hawang Kanto ye o kan ye okuri haga kokun qawagan ko gara kongwe gangwa ye kongne ngaju ko ngore weshe ye kongwan hagan ko ngore kotia qam qawsu weshe Temitsan awan ko ateka ko Ka kyo ka khwara kota ga kota ano oqwa maga kota ga o Kristo siga o kakatsi Kama kaya ka kharesa khozen o ang hawan Ta o antoye koku kanya se ko gore ko ta du ko khong ang ngasi Tesi tan khwa ko nga o gumaga ko ta ko khya o khoga yese ko qi Tesi koku kare kharo se khwase ase kong achin khwa Teng acha ka onka iqasin isa on ko ta isa khwana akwa Te iqhuma ko Kama qosu o ka sage ya qaqhong ko ta khom Kama gama wa ko ho uwa Te ko gainai Kama teng hacha o kamsa o amase te kowa Te kan ama ku seta ma cha ka te ngwan ha kan ko ngoreng O ka ka kwa shwa te ge te ku kwang ho tsawa twa ye ko gaida ma twa ye on hama Ta kwa ang ko ngabu kaisa o tsama ma ko ngobeng agasi Ang ngau kwa uku niyang ko kuri sa ongani ko ta kuri gom Ten atege gang ya on ngamang aga Ten ang ngamang akwa khuni uwa gua kamatsin ko tsokweya aka ogu keke go uwa Ten ngoren awi tsau kama ka ten ate aka te gom gua toy kama ngamang aka tsin Ten ngamang akashe chingai a tsau Te kwa te gen aga a tsau a juasa Kai qau khong aise ye ko kai ngasa o Yesu gase Kau ha ku ko qi Joban aqo tsan saw ngani ko ta qau ko ta chin ngani Te shwa tsan ko ngwa khong qau ko ta chi tsan Ku ko qi qwa job te ko Kwara akho geya ko kami khara qaqho Kwami ka ku nchaw ate kaishen ha Ajwara ngai ka ngai Sing akhuri Ajwara qai thwara khuyya ngai ka Achara ka hin qai gasa qai qaqho Ajwara nguni ngumaye ongorega Ko ka tunsa ngoma yisi ko ge qai ko ta khung an hasi ko kun on azwai Khung an nushwa mgo qai Tetinitsa mgo khwa Ba episode tsa Yeshua ching ka ngwa aqo saw tsa
kaka o ikho qaw kama ikho kwara tum kota kasa kan ikho kuchwa koka ikho kuqhamnqa masa onqore yisi ye kuchum dawa ha onxeqawa ogcosa onqora gco hoanxe ha o ma ka inga yaqwa koqasa osisa qhuqum qhu mwasi konqama mkhoku ochwa koqaya oqaqhwe kara amasim kota nsega kota dung akaresa tenqa khweju qaresi mdute qhuchinai temkhoku tsikhe qharaqam esikojunwahe teqhu oa kaishe qaqaqhuma khamako ara oaga yakishe ngam dutem qhaqhwa Kristo harasa kamkho qawa qausi ka okharwa oaga yo ojansa khoqwang khwara teqhu qhidikqham koa teqhoqham koa konqa koqhosisi ko Kristo Yesu kahi ko esa kutsi aqhaqhan esa qaya saqwani khuyang qhakan esikochingwi ko huya oaga ko qhaqha qaqhuma kaishena oaga ko Kristo Yesu tekai ko huya oaga ye ko qwang khwara esikozen ko tate chaken oka qwaqama ikhweyasi te okharwa oqhuga eqwa oqwasi angawang ajungwi nginqanxe cha umte ojusa qhudu kotam khokuram esko Kristo Yesu qoqwasi saukajansi kasa qhuqwasi khoni ajang akahemudu moching ego Kristo khweya baefiswa onitsa egushwa qagutsa kota ching kaungwan qagutsa sautsa kota chitsa miko qithwa saqin esiyaqaman hawdoresi kotan qawain esikojusa qaqarasin esi ya osisa kunqawasin esi kosisa qarasin esi ka gudwa kan ekoju aman qajun hagausi akan ko qeyatwa oka ikho kwara Kristo ikho ojusa qamanqore doresi teqwa ojusa o Israela yisi kota chao ikho okwara zanya khwea oqhuga kota ikho o jusa kho kwara ngengqobesa o qhugasi kota ikho o judoresi sa kho kwara ngqobe kota kwara qhu konqoreni ikho qishe qha teka ikaqaqaqhwen esiko Kristo Yesu kota khamakate owa ikatum Kristo aqinqa ikoqaro chao Kristo ko angexasi tinitsia Judas kotasi saqama hawdoresi kotsa akhwe ha hindu tem oching ha hinquya chakho geyam amia yenqasara khwe kom qwa qha aquyan hanusa o Judas yisi qwa senqesi kota du amanqe kwanqe yeqwa o amatsa konqama kwe adutsa akhwe ko amanqe aqeqe qhwasi koqhu qhwaqaro kwa kanya qhwa sihore qaw kotatsi te khonqaro ko qwisa okajansi ye otsa akhwe gasi ko isa twaye o hawdoresi sa kho khan qhwaqhu kota isa twaye o Judasi sa kho tum qhwaqhu kowa oka mwase qeto ko uabakhweya ko maa onqe teka ikaqwa o judoresi kota qwa o ngore qausi teka o jusa o ngore nqe yisi sa gau ko qhukhweya ika o jusa o qhu chucho yisi akhwech uwa apostolosi kota profetesi oka shwashwasia te Kristo Yesu o gquningquma okaga ha oa hinqeqeqe chuwasi kota duka kanqam ka gau ka o chumchuwa ko gau hakhweya adu te inqam qhwa iqhare sa o zenqausi te o chunne ko gesia qhuku geya qhwa ma
Genesis ongani Joshua Agoza Otago Twachisa Yongwa Agoza Sauza Gota Zagoza Te Guadam Kwako Kama take a toe Gota Kanyamiko Aiteko Ite Kat Ungai Kakwea A Ote Kato Hikan Kokwisi Aku Kotam Asa o Akwagasi Kaku Gang Goats Osi Gotag Tegu Kensa Igasi Kochoa o Atoga Aku Msi Ko Uwa Gashe Gamaka Kukakwea Aku Kama Ogo Tego Akushe Uwa Adam Gaya Toko If Kama de also answer Twa as a tie Tekawa Kudum Adam Kota Toko Chris Onogasi Dengi Kamasa Tekawa Koko Juga Kwem Den Hajan Kota Kau Deston Gassing Esi Gas Mnings O Kenya Unai Gassi Twa Twa Tekawa Ku Kweshoya Siko Karamo Edenega Dea Dute Sikara Kakwea Kwasikama Kasna Kweshoesi Aga Kungatin Kausi Kotam Disia O Karamo Edenega Kota Kaya Kumda Yung Aya Kawansi Igun Inka O Kenya O Twaga Kuniga Gukeke Genesis Ogui Joshua Chine Yungwa Tam Kota Sara Te Kunwa Kota Chiwansa Twa Kota Kami Wansa Twa Ko Arikani Adute Mama Ngoring Te Gusi Shwate Sheke Namaso Gugasa Gea Kani Kota Dumsao Na Agasi Kanu Te Gaka Kamana Ningunkan Te Gung Sheti Te Sheti Gea Kato Kotam Sao Tam Kota Tam Sao Kau Tarika Unwa Kumsan Ogan Esi Ko Aritan Hasi Kongwe Okwama Kotama O Tama Kota Kwa Te Gung Sheti Te Sheti Gea Kato Ko Uangwe O Tama Kongwe O Tama Kotama O Kaishe Oka Kumkare Haningsi Shwate Hokan Esi Te Tam Sao Tam Sao Za Kota Shete Kong Oka Nuang Arika Mwabia Kodu Te Kwa Ka Nwara U Ka Ushe Tenghe Kokan Twai Guka Kawakati Ashe Kwa Kikibi Useng Ko Gurika Twa Ko Kato Te Kikibi Te Twa Hokwa Nga Kai Te She Uwa Ko Arika Kwea Kama Gugo Snagia Kato Wansi Te Akago Te Gua Te Tinitia Kwa Kwea Ko Arikani Te Akaitam Sao Kwa Te Ashe Kwa Kikibi Ko Kama Arikani Te Kikibi Kusha Gwa Oka Teng Uwa Teng Yo Alifiga Kwa Tsi Te Noa Kwa Hachao Kute Twa Sheke Haka Te Ashe Te Kaikam Sao Kwa Te Ashe Te Kwa Kikibi Te Ute Ko Kama O Kaishema Ko Nguya O Kaishema Kanua Kulisa O Jum Sao Kam Ko Te Achinge Oka Katsi Kau Te Noa Arika Kwatia Te Sete Ho Chao Kato Desna Twa Kau Ko Kam Sao Tam Tsa Ko Te Akwa Ko Nguya O Nitama Oka Ngorika Kau Te Kukwa Noa Te Ko Te Arikan A Tau Hasin Ko Te Si Tau Sin Te Kwa Chinwange Twa Tsamami Kami Ko Te Chinwange Kwa Kato Nkahin Kagai Ngore Te Noa Dia Arikan Twa Hasin Tau Ko Te Hasin As Tau Sin Te Kama Wange Chinwange Kwa Kato Tsama Wange Ko Te Chinwange Twa Ko Ngoring Ko Chanto Ekao Kankanya Kwe Dia Arikan Yekunwa Kwa Genesis O Sara Yekushwa Chinge Yekunwa Kwa Nkaya Okuga Kwanua Kote Hasi Khuni Janjanua Kote Hasi Te Kwasteko Gaing Ngore
Hamiwasa o ngoregasi. Tsama miwasa o ngaisi. Hamisa qew kotang wasa o quqeqeisi. O kasaqwai kagya inqe. Jinqwa ke yexhwa yenghaw ku o amsi. Kwachantwa yemiwonqa iko qaiso kotanga. Te ikwang hamisa kanqisi twacha kanqesi. Kama chwagya kanqisi khwea. Temi chara jwa gusa ngixhwa. Teka kama qhunjunxwa kanqi. Te junxwa he ye gusa ngixhwa nqi. Teka junxu gujunxwa xhwa. Oka xhwa junxu sheka gu. Kama qhu waju kwa qharia. Ka ikagdai ngtaw ngqi ngqengore. Khudu nqe xwanua. Genesis ya o tsara eshwa gui ka ngwa tam kota qam. Te khukwanua xwan hasin. Mika ku nqe xwa I kotia ijwa satsia idinga. Kota che wanke ye xwa ye qama arika ngu. Koko kwisa ke mi o nqe xwa I. Mingi ngweba ija o che wansa xwa e guqeqe xwa sheka qoya. Guqeqe xwa sheka qoya ngore. Te khuko. Chake ogni qhaqhaya o nqaya midu ye omi xwa I kotia che wanke ye xwa ye ge xwa I. Nqaya o se wansa twa ye tsi. Mingi khwinta qama omma ko qaqwisim. Teka ku o qhaqhaya o nqaya omi xwa ngorega. E wansi ka mi qaitsi qaqwisi ko ngoreng hasim. Ye khwinta qame ku hokan ka kunging ngami ko nqaya omega ye geyami kota ingami kuwa kota che wanke ye kuqhwa. Gusi xwa sheka o guqeqe ka qoya xhwa wansi. Engu wanke ye khwinta qame ku hoan ko qaqwisi. Me ku hoa ka se nqaya xwatwa ye geyami kota che wanke ye qaya khwe ye xhwa ye geya qatsi. Te khukwanua te ko. Chake o qhaqhaya o nqaya midu koming amia kota chingo wanke ye xhwa ko qatsi. Chwa keshe gingo nga ko babil. Genesis aqotsa kota ching te go shwa ching ko ngwa khungko kota tsang kotsa. Ka oka qaqho weshe ko qetharing kota ko qoisa khwenya khwe. Te ka jukko ngok tamdeisi. Sikka hok ai kongorea o sinai te khwalang akwa. Te sikwa khwe te ko. Iwe ngmka ngmka ngdwa ka ko ngumasi. Ngtuku uka. Te sika qaingum ngumasi. Kota cha kungeneya ye othobo. Ngkadung esiko chukho. Kota chwa ngong ngkadung ku. Ngasara khwe ko ngore wansi. Te kaha kharutsik te sech uthong ake kota chung ake ngong ka debisa ha yisekuru. Te kaha ko se o jung te se wansi o tharing te chake o ka o shwashwasia o cha se kutsik te du. Te chingo wanke se ku ngaka du kaka danse o ka kwara. Wengum ka kharukte nka doma khwe ko se thari. Anghawa ngasitsa siqhare ko qoisi. Te qama gawa adu sara khwe ko se ko chantwae e qaqho wa se khweya. Te se kwa nga kuru chuqhonga. Te qama oka qukwa qwaka ko babili. Khama khwintwa oka gawa ke nome ya khwe ko thara o sega ko ngore ngweshe. Ko ta qama khwintwa oka gawa du sara khwe ko qaqho weshe. O Abraham ga Genesis an qaqo sautsa o shwaching ko ngwa khongdo kota chitsa. Ka ha kwa Abraham te ko. Dia angore kota ajuasi. Kota abach ukho. Ngate ngore mi ku qhaqhe kwa a. Te mi ku dung a kong hawan a. Kota mi ku ngi janja a. Ka sheka nging a aku. Ka ngi janja juk khare. Temiku ngejan sesa ku ngejan te ku khei sesa ku khei
te akhwea ajuwa se wanse ko ngoreng o se sa ku janjan sing esim. Te Abraham u kwa ko chantwa ye gawa ko okwa. Tolote u kwa. Abraham ko kaikurisa o gautsang sa kungau kwa gautsang sa otsang ko ta gau ko ka ko gugde Haran. Te Abraham gu Sarai ye o atsau ko ta loto ye o atsing ang ha. Ko ta Jesus ko kwang asing esi ko Haran. Te kwa gbenga u ngora ku o Kanan. Te ka se gugde ya ngora o Kanan. Abraham ang ho karak akho te uang ngora o Siken. Te kama te gaya kaya tumkang te ka ku o mori. Ko ang aya o ka jus o Kanana isi koku kwanang ang morea. Te kawang ako ang ni hoang eko Abraham. Te kwa te ko. Ko amsi mekung asiko morea he. Ta kurung akaw hako kwa kukung ang ako chisim. Ang ni hoang eko. Abraham salote Sara. Khani sisa o tam ko ta chin ngani. Yo shwa chin yo ngwa tam ko ta gui. Te Abraham ka te kama repito. Ko ta chau ko ta chu ansa ko kai. Khalote ko ge thwa ka sang no mkansi au kananaga. Abraham ko ngwe kai ko kai kam. Thwa se le fera ko ta hauta. Angwetsi te uku kama te uku Bethel ko kwa khebe chua ko gia ko shwa si ko Bethel sa ai amia ko ngwa ko kurwa altara ko khwintwa o kwa ko thoma kaoha telote ko utho Abraham sheka gu pari gumi ko te ajuasi thwa ga khwesi te ngoro ko ngobe tsema asi wasi te sa esi ko ngobe kai te sa tswa ka khona kai te o kwiskwanga ko kurisa olote isi ko ta Abraham isi asin amia ko ayantwa o ka kanana kausi ko ta parasaisi ko khona ngorantwa te Abraham ko aqwalote te ko mtsanga duka ko kwisi gama mtsanga amia ngimtsa kuri kausi shenginu ko kwisi kama mtsa te ujunge korenga akasam akanwi mtsasara kanyu ko mingu kanyu mingu ko telote se ngomite ho zora kota duma ujaratani ma engu ko khowanke ekwegesia ka hakurwa shwashwasi kota akwe ngora o repito ma ka ko aya ka wasina kwa qoya Sodom sa Gomora. Telote samna eko duma o Jordani ma wansi. Te kuwa ngewungi. Ko kantwa lote sa Abraham. Ko Sara akwe. Abraham shote kwana ngora o Kanana. Telote kwana chitoka esa dumgea kanamia. Te gungewa saya o ama. Ko kwa tuma Sodoma. Sodoma kausi ko kwaya. Te ko ngobe dung akaw hako kausi. Kalau te sina Sara kwa Abraham. Kawa kwa Abraham te ko. Se ngomi kwa anunga. Ngse kaw. Ko tia. Hai. Kwa. Nga. Misi den kwa dibi asidibi si. Ko ngore wansa aho. Te kasi de o aga. Mi oka msi. Kwe toa o ngorega. Te ka toa o ngorega. Arakan Oka msi. Shekan arasin esi. Aka use ngore wansi. Kama misi den atoa akoka. Te Abraham. Kwa gusaya o ama. Te ukona tuma. Reza gau. Yeo mamerigasi. Kwa Hebron. Te kwintwa. Hakurung akaw ako altara. Haga kota Ishmaela. Genesis an kwagau tsa. Kwagau kota chinge. Esha chinge. Etwa kwagau tsa. Kota gau twa chinge. Ka ke Sara Abraham atsau. Kwagau ako dibi. Ta ka dia repito maya kuko wa haga. Ta kwa Abraham. Kawaha otemi kwagau dibi. Meku garaa. Ushu kwagau mima. Kwenwe mek ajuas ko kama.
Abraham zenyacha Sarai kunqa. Sarai atsau guqa wa mahagayo ikhepitoma ten kwanqwa nga wa ko tsau. Chisa ke ko qanko ka Abraham ko khwana kanana ko kulisa qhunqo tsa. Ashu haga dati. Te ka hocha wa teti ashwa ku khwisa Sarai. Te Sarai ko Abraham. A qaitsia me ko tswa janke. Mingata ashu qaqao mma. Te ka setama cha wa teti. Aku se khwimi. Kwen ka wa se mtsang amya ko a qaito. Abraham ko ngai. Ka o ama o a ja dawns. Wa ko tinu wanke ya nkate jang. Te Sarai ko ashwa ni khya haga koti. Te aqwa. Te khunwa ten qaw ka hama. Wa haga ko to ma kwa tsau ye gya ai. Ka ko tsawa e to ma ha ku no shuru. Te ako haga ka o Sarai ma. Are kama kule kunyokole. Ako me ku ka ko akhuri o Sarai. Te khunwa ten qaw ka hama kwa. To ashe u akhura ama nshe de o aka. Te khunwa ten qaw ka hama shete ko. Me ku ngobe qaw a humsi ka se qeng qawa asin esmara. Te khunwa ten qaw ka hama she kwa te ko. Ka akati te agida ma unhwama. Akung ka wa ku Ishmaela. Kama ka wa tsa akhwisi. Ha khwedo nya o tsima ko jukhweya. Ha ajunu wanye. Te junu wanye kwa ngkhwa. Ta ko ku khwana khwa juas. Ha kuwa ke ko kawa ha ko khwa. A o khwa o a ku homi. Kama ku ngai. Mika ho ha ku homi. Ka hintshon wa ka tseko bia la hai roi. Ka ngatshawa ha o a khwa e ku homi. Ka shina ya Kadish ko ta bere amekuwa. Te haga gan Abraham gon hwama. Te Abraham ga ko Ishmaela. Abraham ko kai kurisa kwa go tsang sa o go ko ta chinani. Kwa go ko ta chin ka haga gan ko Ishmaela. Joseph ang khanes sa tam ngani kwa kwa. He shwa chin e twa tam ko ta chin Jakuba ha ko khona ngora kanana ko kwa ba ko tsaikao. Ka sa ke onwa sa Jakuba khwa ka o gas. Joseph ko kai kudi sa tam ko ta kwa ko ka ko kuri gu khwa kosin. Ha ko khwa bilha ko ta zilpan asin hasin ha ban a tsausin. Te Joseph nwa ba ko chisa kwa jan sko o. Ka Jakuba ha ko kun wa ko Israela ko ngobe are Josepha kama ate ko gaiya yega. Adun ko khiya gain e kai kusa kai. Josepha kosin ko khawa kama ste ho chao sibate are ko tons te se ko twa ko khwa. Te Josepha te nwa kosin ko ka te ska ngobe hore te kwaste ko keke ngwamin se mkokun du jomse ko kharani te jomo amiga tsongu te igas gan me amiga te gatam amiga te akosin ko ate ko are ngate ko ate ko o enxa kan ai khwengo are tu o ka ha ko ekhya te sko ngobe horen ko gangwase ko ta chi sa akwas ta sheten ungangwa ngite kwa kosin te ko se mi sheten ungangwa ngwi keke tsam ngui ko ta tong sao tam ko ta chin khwan ami te akwa ka kwa ba ko ta kosin te aba khenya te ko are ungangwa chi ani are ngate ko mi ata ko ta kosin te ko khwan te akosin ko ku tsaya te aba ko gete nchi saki Joseph kosin kun ama Genesis sao tam ngani thwa e shwa tam thwa chi tsa e twa tam ngani thwa kam kamni o ka kosin ase kuri siban agu ko ta paris ko to ma Shekeme te Israel ko Joseph ateko ka ke akosin ku kuri gu ko ta pari ko Shekeme we ngimi kwa kosi ta ko ateko mi he ta ko ateko unga se cha wa akosin gu ko ta pari reja nkwatsi de kwami ta kwa ko kama doma o Hebroni ma ta kwa nyo Shekeme
te ka ngwa ngwi hoa e yang hangwa tenka o ka ngwa tsitsa are se kwaje mi kwa mi kosin akonxe mi chuma kwa mi kwa skukuri aguko tapari te ngwa kwa ko si u kama mi te tsa ste siko mkanyo dotani te Josepa kwa tsoa kosin te u hoa sko dotani te kanto se hoa ya gya kwa khan shina tswa Thomas se kwa zamka ya khung te se kwa khwete ko gawa nkwa he kutsi ikakawe mka khungwa nwa ko hanu oka mka kwa ko jumte mma msecha o gangwa le o chinhwa te ka Ruben kwetsa a khabya ko se gaungs te ko mna khungwa te Ruben kwaste ko inga cha an mwa ko ha kwara gung akwa ko igaus akongwa khabya se gaungs ka ka uwa kwa bakhya kanto ya Josepa tsi akosi se kha ko khi ko ka to ka nhas nya e ya tama e ka usi te zugua te wa ko hanu te ka ko kwara guko kan ka to as khote ku ka se sen as ho Ishmael as te kama Gilead te kamela sausis ko nya in esko domchiase ti sangi qunga ko ta gom se ko tina ka ko Egipto te juta kwa tsa kosin ko ta sinsin mureng wa che ka mkhung msin ka kwa choma ke ya waga mkang amanga Ishmael skowa ngaqwa ko do khama to msin te shom te sikwazi te ka amakawsa Midian iskutsi Josepa aqosin khikha ko nhan te ama ko selfera sa tamtsa ko Ishmael askhwea se sa gunwa ko Egipto te ka Ruben ku shengu ha khwea te hote Josepa kwara hakaka ngo khres khamate ko tsakhwi te shenga wasenze kwate ko mama u te mi hinkole mekanyo te zikwa khumpari te guqhya Josefa ga eqenqusi te kwa uaka ko nkha te ziguqhya Josefa ga eqenqusi te tinaka ko se bakhwate ko jake eqale seka ngu ka le tswa wang haga ta seta makate ko o menghan a qhi joma qau mma Josepa sin eqaqanya te Jacob ka qanqhisa wa gasi te kwa qama qhisa juku qama ka juku chinya jwa qhi te chinya ha ko qamsa qhi dan hasan ko ta qhisa wa zi duite ku qhemia ta qhau qhemia te ko mingo chinya min ha ku uwa ka mu amang aus ko khantwa aba chinya te Midian is ama Josefa ko Egipto ko Potipa khwa ko aqaunang au inqausa parois ya omosiga exodua kunitsa eshwa chinge ka unwa kwa dusa tsa kanke wa on ha olifiga gutsuwa oanhau ten atsuwa kuati te manha te ka ku hoja odamade oaja akuwa thoma ko ngwingani te ka kwashe ku thoma akwa gun a ko nwa duqwa kanxe ko osi ota thobwa kan eko thobo agutwa gamaka ta kuwa uwa dama ko kan te te kuwa ngaka ko isa nyaka egi agutra ko khumta ta kuin ako ngtra a secha kudwa kan eko wa ka farao a kreti de kutra eko khumti o ka aqwa osi nuya o tsoko kun hawa khumtansi akwa hoa ngwa du trois kan ego osi kon isa denya egia gutra ko khumta ten ade kwa qa nuya o tsu aguka te ka kunqaka a hodama te ko se dama o akokuchi te akwa xhuma te ko chanke o hebera sinuya dama akwenxe te akwin ati tsa farao aqrei mire shaku a ako hebera sitwa nuya kunim ka ti gengam a ako dama amani atego u te tsoma u te gen u dama tai te farao akre kwa te ko ku dama he a te gengam na te mi ku tro a te tson a ku dama te gengam te ka dama kun aguwa te gen a go farao akre
ace owanqa te agaya ko Mose khama awuko miguqa ko guqa te jusa Israel singa kwesi exodo chinge yoshwa gwi yonwa tam ko ta tsa ko tsa te nhaze kwa gugao ko Egipto etwa na Josifa ta kwa jusa Egipto este ko se Israel si khidam ka te gao tom ka kwangum dunun khwasi kungus ku tao te ka jugun o ka sunun khamasi khya ka adam ka ya ngurahe te squat asko kwat akausi asikanya si kota ngwasko kwasati te okurungwe keke sao perform kota Ramses to kwa pharukuga umsikota chikhare chanto asiko kanya sin esi te sitia ku tao te kwa ingore te Egipto kausi kwa Israel kausi te skongi kwasi te kora qaqhuma te sinidwa sithwasi kasini kwasi ko kwasati yewduqa kota qanghumasi qhaqwaso kharagasi ekanya khwe ko qwansati etwa Egipto kausi du te siko ga khwesi khung omosi aqhabe jusa Israelites exodo ngani eshwachinge etwa kwaqotsa khwachitsa tsamngwe ko ka Moscow ukuli ngukota pulisa wa chumje troyisi persita wa mediane ma akuringa wa ngukota puli ko kwa kha yonqai tetsia horibo ye oqhoma oqhuga te qhunwa tin qaw ka hama hwa nqwa yo data dagya qenga te Mose hote dagya qenga te ka qwa ku akwen nkwi chake otamtam miku u ka gese ka kwa chere qenga ke qwa ku ka wa homo se atoma qenga ase an awa ya qenga qa mos te Mose ko mi he khoko ngatsi toma shwe agwese khama kwa nwa o qagao ta kwa ko mi o qwa wa bama qwa Abrahama qwa Isaka ma kota o qwa Jakobema te Mose choma qho khama ko kwase qho te ka wa ko mi ho cha mi jwasko ni qhya sin esko tiko Egipto mi tsa cha sko ko chinya sin esqhabya kanya qause min hasitis te me karutsi ke ami qhabya sko Egipto qause kota ngshwa sko Egipto ka kai uasko ngora wa jainga kota ngora kai ku kota qanwa te shete kai qhwa ko gesa o kananasi hitisi amorisi peresisi hibisi kota jebusisi se mits aqwa ujusa Israelites te mi hojusa Egiptosis ko kanyas ka u cha me ka qhwa u a ko paro ka u nshwa jusa o mi se Israelites ko Egipto te Mose man nqhute ko mire o ane e kunya wa paro ka u nshwa jusa Israelites ko Egipto khoko mi ku ge qhwa a te cha ge ko qhaqhe ko akhya cha o mite qhwa a ka a shwa ju ko Egipto e ku qhoma qho ko qhoma ke khya ka o ka ha pasika ko ka ko ku tong chusa o jusa o Israela hisi qhaqhara o aga exodo an aqo sa o tsa ko ta chi tsa te shwa chi nge ko ngwan aqo sa o tsa ka wa ko ngai kwa ko Moses sa Aroni ko ngora Egipto ma nguya he ku o shwashwasia o nguisa o imase ya o nguya o qishe ko kuria o iga kwa juwansa o Israel hisinko ko kamsa aqotsa ko nguya he ngwa he onka gun ajuwa su ko goma anje ko qawanke ka qaw aka ngobetsema mgoma oka se umthwa sesato umthwasi kakuseka ko sere ojusa no tama inqya goma ko chakantwa akuko karya anje ko chakantwa yejunqi wa he
ku o mma. Te guma isam unqe kuriye o aqo ye qangum. Ingcuya yiko gusu khweya khonqe parisi khweya. Uya angwe uko qama o aqotsa kota tsansa o tsa konqin. Koka juwasa o chuchwa o Israela yise xexa khweko qawanke oka seku qwayi ko jubujubu nqse. Tek sekunka sekun nqwa chutse qawatsa kota chutse nqasim ko chusa kanto yesuku mma gomi. Ko duwa kanto oka sen umqa sewakan eko dan kota khaya kwara anguma. Si mqwaka ko ngasa ga. Na mkatsana si khonqika ngengum qhakan eko gu. Nka sewakan eko dan qhaka ngai ka qumsi kota ka nkhwese. Ngqa inga akhonqi ko uangoma. Ka qu ko uangoma okan unku qhakan eko da. Chake okahi inkho umma. Ka qabya iqisi ko khore. Ngqaba iqisi ko gqwese. Kota xaqum ko iqun. Mka ko ngosi ka o kawha pasika ko ka ko kutum chuse qhaqhara o aga. Ko qadua o kamiku ngqhara ngorao egepito kota nam qachisa iqan esim ye o ju kota khamin. Teme ko qhara khumi wasa o egepito yisim. Mea o kawha. Tek oka ku o qhaqhan ai ko chusa igeya. Kota kami hon ngatwa o kami kang I. Khwinqiya o qiga ekutuma I oka kwara ko kami egepito qausi. Kama he o ingin ngama. Cha ko esa kutsi oka iwi ka zwain ko kawha kaka o zwanya kwa kutwa. Ko kamsan agau kota chitsa in umkhia kwara angumasi. Ko tsama o qishe dushe khingumase ko I chungsi. Jwa mchingwe wanke ye khingumase ko tsama o qishe ko wa kamsan agau kota chitsa owa on khikhan eko Israel. Ko tsama qishe iqeqa khya o khumga. Kota ka ngwi ko tsama khungau kota chitsa. Ngawang idu qwanqi ko tsamsa he. Ngan ekudu okone umsa jongwa he ku chaka hi ka wanse in udu. Win azwaya o khya kwara nguma ga. Kama kate ko atsama hin ko kamishwe I wanse ko ngora o egepito. Te uya ke ku o hanwa o igaye kwa kutwa. Zain atsama he ko kuri ko uakuri. Ko nguya o qisha in umkhia kwara angumasi. Ko tamang uya ko tsamsan agotsa ko ta tsan ko tsa ko uang tsamsan agotsa sa o tsa ko ta chin eko uya. Ko tsamsan agotsa ko ta chi tsa oka kan unka khi nguma gu khakan eko ichungsi. Te junu wa he kharese ka o haudore khongwi gyan eko ingore. Ya mchingwe wanke kai khenguma owa ku khikhan ko jusa o Israela yise. In ontwa cha kwara khenguma. Khongwe wanke ye igeya. In khya kwara anguma. Guma o kwara madute qikun. Exodo aqgo sautsa kota chitsa. Te kushan aqgo sautsa kota chingne ko aqgo sautngani kota chingani. Te mose kwan aqawansa o Israela yise te kwase te ko. Unga sam ese ko guma khongwi parima a iqausi. Nkhunga nga o guma o kwara ma. Gu qwing man ngagyatan nqwach utsing hase kota ka tsa weshe qwach ngagyatan. Ngawang ayngwing agya chutsi ko uangoma. Chao kawata tsigdeng hau khara ka kung ajusa egepito yise. Teka ku ho ko ichutsi hase kota chutsi ka watsa. Oga kawa kung hau aba chutsi te kwa kunga. Kuya ka gama ichung ka kung ai. In esa ke I kota I humsi
Chaka te kwa kutwa ko ua kwa kaku ua. Teka ikutia ngora toa ye kawa ko atung ai. In te kwa ke. Teka imsi kutita. Ye ko zwanya kere kungache. Niko. Guma he kuang kwaram. Ko tum. Ko kam akauha. Cha wa teng abachusa o jusa o Israelis ko erepito. Ko ka ko kukwa jusa o erepito hisim. Teng na mchusi. Teka mose ko kuitwa. Oka ju tamsi nisi te krum. Te jusa o Israelisi te odua acha. Cha kantwa ye kawa ko on aya mose sa Aroni. Teng acha sa odua. Kaya odamang ay kaya Ko ngeng oka kawa atam dibi weshe sang ay ding esi. Ko ngora erepito. Ko kama farok ang haye o keshe. Ye ko nga tahu. Ko ua toyo toju atoye ya toju ang ha. Ko ta kam sang ay ding esi. Faru ko ta ngakausi wansi ko ta juso erepito ising ase satu ya du. Te kwa nga oka ko ya erepito. Chao kongya ko kwa kaju nga kay oka ko kwara. Te du farao au mosi kota Aroni teko. Tui ngami juasi. Ikota Israelasi. Tua nkum kauha kocha iko ogara. Nui igusi kota igumisi. Kocha iko ogna. Nshek dara na jansi. Jusa erepito isi ko keshe ngokwa jusa heko. Kwa shoya siko singore. Ko kwa. Tesiko cha omte duka kautoa. Exodus go south sang ko ta chi sang. Te shwa go sang sao ngani ko ta sang ko sang. Ko ngwan go sang sao sang ko ta go. Te ju ngwe se kheng huma ko ka nguma se shina kwang u kan esin ko wa. Te ana ka ko sing urusim ko ngusa sing ha. Te jum thwa ka ko khikwesim. Te Israela jua se dukwa cha kan twa ye Mose ko o kwasim. Te dara jusa o erepito ko chisa o silfera ko ta kei ko ta kheisi. Te kauha ang aju ko tsa akwe ko erepito ko se dangasim. Te ase ko chisa si koku dara. Te sing hing isa erepito ko se gasi. Te Israela ko si ngawkama ramasisi te ku ua se kothim. Akwa ngasa o 600,000 ko kung hawa se kaisim. Te ko kwa o tsausi ko ta devi. Juk khara sa kai u kwasim. Ko ta si ko ku kwi kham sa kai. Sa o khari ko ta nga. Kwa khaisa Israela ko se klama kwa erepito. Te se so khaisa kwara hing numasim. Te hing numasi o ako kwara ang numasi kamasteko. Dushoya sing ese ko erepito, kamase ko kwarang aya o kuning asing ese ko umsi. Te jusa o Israela yising, ko kwana erepito ko kurisa o 430. Ko tuandisia o kurisa o 430. Ko aktama, o ka ju wansa kei sa o kauha yising gaya erepito. Ka ko o agdua, ko ka kauha ko guse, ko cha ko kuo. Dushoya se ko ngora o erepito ma. Ka kain ogdua ju wansa o Israela yisi. Unkuse ntum kauha ko ua kurisa kuti. Te kauha ko ngai kwa Moses sa Aroni. Chisa ke on esa o pasika tongase. Nawang aju dore se mka. Jua in amayeka o akukarang kang hamka. Te kekwa o ema koma ma. Kongi kwa kawa o ema koma ma. O sisa twaku mka. Da o da kui kota daga. Exodus ang go sa otang kota chingani. Da ku ang go sa otang kota go twachita. Kong ang go tang sa otang kota chita. Teka faro nga ju yesiku u. Kung ako twangik hawase ko ngama kung ngora o Filista ma. Kharese ka ikotum. Te khu kweng nai. Kung aka jugu kwa mane sing ngsim. Ko ka se ku ho ngai. Ka kwa she ngu erepito. Te kawang angik kamya jute se kay ngama otsi.
yeku uwaguqeqesa qa. Kota Israel ajuase teqi yanqoro Egipto te qoninqasin esikonqe. Te siqoqama sikhothi te uchaba ithemi konqeqa. Te gawha nqanqanqa sikoqore koqaquya khweqa ekunqanqa sikonqama. Kota du koqa odaga ekunqa sikonqa. Asikunqawa qore kota du. Qa oqaqiga koqore kota qa odaga koqu yeqwa kukwara juqanqasi. Kau haqwati msiko kamanga. Sidong qaqo tsa kota go qachingce. Yo shwachingce yo nwa qaqo tsa qachi tsa. Te ju asa Israel isi qoba kama elim. Ko kamsa kungo tsa kota go ko nguyo ni tsa ma. Ko gas kama Egipto. Sitia aya osiniga egya elim sa sinai amia. Kwinto yon aikwea sokuqumia Musa Aaron. Tiso Israel squaste ko. Engwa ka hago qae ko Egipto. Kwata ko kumqa kota muasa ko kwa kaqa. Tisa tina ko ake khwea aise aju asa ko qabe. Te ka ha kwa moste ko. Seme ku qwati te ai ko khai ko kamang aqwaga. Tsamwa ange ju uka uqeqe umsa ngcama to agasi. Okaga himidu sesi. Kako sire uqhamin asi. Koqama qhunqa kota chinge. Suqonja suqeqe. Nga nkhwe tsamtsangasi. Musa Aaron qwaju sa Israel iso aste ko. Uyake ikunha chao kateko okawha. Ashe iku Egipto. Kongoman ikuhonga okawhaga. Kama tsa ikakusa ikuqhumia ekuqwao e. Ero wajin ekuqhumia. Te Moscow. Kau kakau aiko ka ay uya. Kota khisa khi ekukwa ko ngomang. Kama tsa cha iko ko tumia. Ko tumia o ko tia ko chinya kauha. Te Moscow Aaron te ko. Kwa ju asa Israel isi. Nsitu ma kauha chawa te tsa sitakusi. Te ka Aaron ko itwa ju asa Israel isi. Siseka ko aikwea. Te honga o kauhaga ko gaqui. Te kahaqamos te ko. Mitsa gaqua o jusa Israel isiga. Kwasi nko jubu nsi iku umka kangomang imganye esiko khay. Kakahi ikuangha chao mito o kauha kwa o ima. Asan qaqo tsa. Exodua qaqo tsa sao tsa. Ye shwachingce ye twa qaqo tsa qaqo kota chi tsa. Te qhunqa juko asa ke wasi. Mi o kawaha khwa o ama. Ha hinqa ko Egipto ko qatsa iko qasi. Aqwan onga ku qaqhu khare ko minqanqa. Anqawdu qaqe ko ngumchi akhwe chinqu ya gya nqakhwe ka gya qatho kota ka ya kuqa. Aqwan onga ngumkhwanqa ka khunu khumka kama miao ka wa qhwa o ama o qhwa ku qhi. Muku khara sa horemi khwasdibis ko uasidibis asdibis. Teminqi hwa araminga ko sato ai kaishe khayeshina kutsi ye aremi ekuqeqo minqaisi. Nga uqhwamiku miao ka wa qhwa o ama. Chao mite ku khara junqi wanye ekuqhwamiku. Ntsama o shama nqanqe gawa. Kamsa khunga unqe kota chinqe adu aqwawase. Te kama khunga kota chitsama o kama o shama yenqa kanqe ko miao ka wa qhwa o ama. Ko aqama aqwa kudu qwanqwi a khonqwi anqa khonqwi aqkhai khonqwi aqasi khonqwi aqhama khonqwi qeqawa gya aqaw. Cha oko kamsa khunga nqe kota chinqe ka wa kurunga kota qatho. Guqeqe kota chiwasa gyaka te kwa shanko tsamao khungo kota chitsama te ka himia o ka wa ni jang tsamao shama te nge gawa abasa atai nka nya atsamsi khei ko qathwa ka wa khwao amaku a nga ku khung nga ku ngumho
Ngakuja. Ngakuqheqeqa tjaqwa o tjinxwa kwitsanqwe ya tomaa. Ngakungqo itsanqwe ya tomaa atju. Ngakungqo itsanqwe ya tomaa atsau. Khonqu ya qasi. Ngumya oama. Khonqu dongya oama. Khonqu tjiwanke yo itsanqwe ya tomaa ga. Kurichia sao gesia gao yo troga. Exodwa kwa go tsang sao tsang kwa go ye shwa chinge ye twa khung go tsang kwa tsang ko tsang. Gao ha kwa moste ko. Kwa ju sao Israel sning sna kharos. Ngau kharu no wanke ju no wan hen ngobe ka kharu. Te kharu chia sao ngawa se khoya o khauta selefera ko ta ka. Chwa o tsangwa o aga ka o tangwa go ka ga khaisa ja pali kwisi ngungwa ngi ganga tse khangwa swa. Ngungkumisi ngya ngi nganya nam domchiasi khangya se kunwa na perusitis kota khumchwa ka sa kuni khunga ye khekhe gaung. Kota ngumsa ngoben chum kota ngumsa ku khawa ka tsisko khaisa perusitis ku qama kota khya ko akus. Kweng siduna gesia gaung o ka minga sika. Ikuru twa khumchwa khachisa ku ngi khwa ka tsisko chunu ko chanto ami ko khekhe kwai. Ngsi o areka khwa gung kanyasi. Nka inso chi tsang kota ngumma. Kota shausia ami kota nga ami. Khanwa ka ko khauta ko kan kota ka on nkwa o aka ko haro khauta ga. Ikukuru aka ko ka go ka sao tsang ko tsang yo khauta gas. Mya ka ko ka kumi sao tsang ko tsang. Ka tsang ko ka kanwi ka nga ka tsang ko kanwi. Ni o kumi sao gungasi. Kota ka ko khauta. Ua ka kumiso ka domangsi ko ari ka kansi aika. Ngumi mau khauta ma. Exodau kwa gau ngani kwa chi tsang e shwa chi nge e twa kwa gau ngani kwa gau. Ko kanto e ju hoe mos ko ka ko khalwa thum hasi. Se qaqqa ngna arun te ko. We dung ai ko khomsa ku an ai. Kama mosa hin shwa ko khepito e twan haja duwa. Aron manite ko. Shwe tere te sa khauta yisi ye I chausin in hasin kota I khasin ntenami. Te ju wa si shwe tere tesin sa khauta gas te tin wa aron. Dan hui khauta sa sin a te kuru khoma khwegumima. Tengin khwa ko chang ngum. Te sikwa ko. Khusa he o Israela. Za shwai ko khepito ka aronu hochake akuru kwa chisku kwa ka esko gumaganga tenin hajute ko hokoma oka ozwa khoga ten hokoma jutu ya ngomang ka go ku kham ka ka kharo ko khusa ekhya desi shete kharo sa khaqqa jao se to chinge te qwaqe qwa he ko ta se khale te kamaso kwa khota mte mte chite kwa duite kwi te ka wa kwa moste ko Kharuke kama ajusa atensi ko kama ekhepito sa kuya seko ngote manacha mi ko kwasi ko tasi dung as nesko numchia khwegumima ten khumkhwana te dung aka ko kuchiasi te sikwa ko khusa he o Israela sisa shwai ko ekhepito ka wa ko kwa kwemos mi ko hojusa he sinesi ngobe gaw ka ngamin ai mi chingen asi kota meka kukuyasi meka dua ko hawan te mos gara ka wa khwa wa mate ko o ka wa ha chere twa wa ga ajuasi sa shya ngora we khepito khwa ga wa akota ga wa ga ka akwedu o ka khepito kasu ku kwa kwa te shwetsia se ko tshumskhya a tsigwe kwasi nga mane nga kuyasi Abrahama Isaka kota Israela akasi sisa ko ngobe agawsi miko ngiqhe imhusi ka sokhwequng sawo nga qaxwa miko ngate ko mite ku ai imhusi kotazi kunqeya ka ko kwara twandisi teka wa kwa mana nte tswa tintsiya sku qausa ku ngiqhenyasa mose mane te kharuqe ya chum khangum tsansa
qala sa ka nqo a sqola ka nqesko hana o qhoga ngumsa qala ke o ka qhodu gore sa ya ka o tsore sa o qhogase gore sa ke qhoqane ya ngum ka Joshua go tsa khubya o juga esikunqo a qwa mosteko metsa nqwa o ngaiga ko chabe khweya moseko ka qwata manqwa o danga khwengu chinya o daing esga ka o khubya o gega ka ku to ma chabe khweya te hogumi ma kota ju sa chani angobe tong tengwa u angumsa go xe te khara ka go tshomgwa tsixeke ha guguma ju ko dute wa ko dan tenxeya ta o go ta tamtswa ko guqa tengichia Israela juas ko ka ati tsaron te ko ju sa ere dua kwa che ta ko tswas ko tsona akwe aron mani atong ame ka ha an hacha ju sa o tswa se khas ko tsodu se kwame te ko lung ay ko khomsa ku an ae cha o mo sa inshwam ka ko ikhepito mka tswang hacha ka temi kwasi ju anye kai kama sa o khauta gasi ngakha te skwa na kama sa o khauta tswa ka ko da te gumma he kwa gci mo se ho cha o aron tenga ju te si ya ai te skanyu sias sko se hore khausi te mo se ngwa khabetsi te ko ju anye yo ka hama ngatsi yami te ngasa nghaul le figa qeqa ya mose ta kwaste ko ka ha kwa Israel ma an I wanye amqugwang ngamaqama chebetsi ake ko nyauka ngwi khongwa juase akarasi joitsa khwana to makhwe te lefiso o cha mosko kwase te tsamatwa jusa qhiqao te mosko iko tum te qeqe ka wa te du cha ka ja te ka qwa ka operasitis ko jusa Israel is ka ko down a iko wa I musko ta kosin te ka wa ka njai te ka operasitis ka ike hokuma mose kwa jute ko ingobe o xwan ka me kan ka wa khweya khwenqimi kwa du ka xa xa ku ixausi te mose shenga ka wa khwate ko o xawun a chiane ke jusa edu se ko on as esu ko khum sa khauta is te ka ke kan as ko se xausi te ka ka xwa kwege a xhuqhame ko nxanwa xole te ka wa kwa mose jungu wanye edu ami ko xausi o ka mi ko xhuqha ko nxanwa mi ngaka u ajuko u angura kwa se nganqa ten qawmima u anqai te ka qaitsi mko kharan asko xawake te ka ha kwa u ajuko xai khamaste ngaite aron kulu ngunna o khautama Mosi nga juko profete a khutqwatsing asi ditruma qa gotsa ko te a go khwachingani eushwa qa gotsa ko te a go yeunwa qa gotsa ko te a go khwatsa ko tsa Mosi kwa jusa Israela isi ka kwa o ama kun a ko profete a khwemi ko qama iqa isa o Israela qausi ngatekeya ko qama iko qaqa qhuma o sinaima iko gara profete iko kwenengatsa ka kwa o ama qadum kungishe ka hod anga he oka ekuqaw te ka kwa miteko just ngai oka ja temi kungin am profete akhwe ako qama siqa sa o Israela si mikunqwa tsin ko meko qoisi ka ku qwasi ko tsinwa anke emikun aya aku qoya miku temi ku qhara junwa anhe etwa tumma Moskan a Joshua ko gawa o aju ditruma qa gotsa sa o ngani ko te a chinge Joshua chinge yeunwa khunga ko te a chingani temos uto ko qha Israela wansi ko qisake miga ka kurisa khunga utsa ko te a khunga utsa sa utsa te ka twashe ka anai te ka kwami I twa qhi khuma o jeretani ma te ka kwa o ima asku aka qhinai aku qoyang hawanke egia iganga
ti ku krai ngora osima Joshua ku seka aka tring ai cha ka o ai te ka ku dua si ko cha to ya dua su hon sa oga ko kaya sa amrisi sa qoya ko ta ngora osima te ka ku ai ko si ti ku qeqwa si ko cha mi ku on aya ikren ngao Aku kwang hau so jortani kabingui kama kawa kwao ima ugia ika kong ayawansi ta kwa ku tam I te mosi o ka Joshua te kwa ko jusa Israel isi nga gao nkang ka ku kaiwa jusa he ko ngorea kawa ngora si gamasi nga du ngsi ngaya te ka ku anga I ko gama ngore ta kwa ku tam I nga kwa Dua tama ngumkhweya. Harasa o tamtsa yekushwa chingce yekunwa tam kota chingane. Konguya o shashwa sima kokuria o tamsa o tsa kotsa konghawa o siga oka juwasa o Israela yisi. Tia aya o siniaga khweya. Te khwana Kadish te Meriam kwa kwara kuntwa te komang'e kong'akwa. Te juthayatwa ko kwara gu te siqaiqai te ngwinchwa Mosesa Aaron. Te ju ko kungwinchwa Mose te kokwite ko. Kako ongaba kam kongwe qauchwa mkhare sa kauha ai te siqau. Achere ikatia jusa o khoisi kong ayake te kota egumisi katsiqeqau. Achere ikha eko ekhepito te tina eko ngwaqau yekwe yekwara msi. Ngkote agua o shiga. Te Moses Aaron ya ju te ngau chumchwat ya gau khya te da tam yesikhosi o qacho. Te kauha ngi hoa ekosi ko anga. Te kauha ko ichwa Mose te ko. Gugdum a kote a ko Aaron au ju. Ko ichwa ko siganga. Nka khagua okaga. Te ikukha ngawa guko sikhweya. Kaka tamangum khweya. Te iku nishisi kotia sigumisi. Te Mose gu dum ko kagesi ko kauha ganga. Ko chantwa ya ko ai. Mose sa Aaron kwa ju ko ngumgare. Te ahi kwa kwaste ko. Ika keke isa kukhinga waka ngesa khang ai ko gu ko ngumake khweyawa. Te Mose kaya nga te ngam chwaguma o aga ko ngutsa. Te gu kwa gdei te nga te jushi chwagumi sa o siyisi. Te kawa kwa Mose sa Aaron te ko. Kama ita ko chwagumi te chwazayami te ta ita ese ko chayami ko jusa o Israela yisi. Nga cha o mite o agao. Te ita chwa sheka o ita ka sheka tina juko ngore amiku ngobea ase. Cha ke kunga Meriba ko ngwa o jusa o Israela yisi ko kungwinchwa kauha. Ko a chayasi cha o hate o agao. Kauha kung o Samuel. Samuel au qishe yongin ngane. Te shwa ching e kongwa tam ko ta tsang ko tsang. Samuel a ko shinaha on qama ko ku on a kauha ko Elia o peresiti kabengu. Kon aya to oka ngasa ko qama kauha khoya ko qishe qorwa Te kauha ko twa qishe ngo ho an e ko ju. Te Elika ko jaw e twa qu ho. Ten engwe ka shua chung ko kanama o khogashina hakwa kai o ka Samuel hin shua khumchwa ka haga kwa tema o nqama ya o khuma ko gea o ka han o Samuel te aqwa mi he te akwa qango elikhya te ko mi he chao aten omi te aqwa te ko me twang o a shengu ushu te a ushu te ka ha sheten o Samuel te Samuel tsau te ngo elikhya te ko
mi he kake akokung omim da qate ko mi twang o amin ha shengu ushu oka Samuel ko shina twang ha gauha ta shina twang ni hoang kokokuya o gauha ga te gauha sheten o Samuel ko qawa o ngengane ga ta tsau te ngo ele khoya te ko mi he kama akokung omim te ele kwa se tamacha o gauhan se te ko o kari qaw te ka ele kwa Samuel te ko ushu te ka sheten awang nga twang ko kui gauha kama qao ama te te Samuel u te ushua shusi te gauha tsi te ngung te o ka ko za te ko Samuel te Samuel kwa te ko kui kama a te gauha kwa Samuel te ko se mituma duching ni ko jus au Israela isim te jua ku tsaka o ka aku are akingsim ko kama to o kamiku on a ele ko chi wasami ko kuya a qawjuwa se ko kama shoshwa si ko uwa twandisim me khwase kwa cha o mi te kwa ningung khara qawjuwa se kama an asin te ko kuya khoko chi sa qaw elin ha cha o se te o qawa ke te kwa khinsim te ka himing ni ngobea ele kwa qawjuwa se te ko Gabesi kasi gagaro se kota ku chiasi oka toa o ele qawjuwa se ga oka twa ku qan akan eko uwa twandisi Mekunqa ikonqa ma Bhayibhelang yewuchinqwaga kanqeng ukuko Daniela kotia ngaisi qorwa Daniela qongau chwachinge ekushwachinge ka ungwa agau tsansa otsa chwagau kotachingani te aiga daros ase tamachao kateja koga aiga msa ojumze kota gautsa sa otsa asin winga kunhanu te akausa ongani aisa kuaga incesi sa Daniela ko osingui san aiga msa he kuqwa siqebengu angaon a chinguya on aihaga aka qoya teka kuwa seta makanxe chao Daniele tegia siqhare hasi sa kotang aiham kama ateko kaishe khai ma aba siqhare te aihan akuwa ku ngako akawa on hanu weshema te akaw sa otsa kotang aiham kuwa gete ku zam'a Daniel te gete ku ko hoa ko ngamasa qauko hanukhya te twa hoa ko qawnwi kharese qoyanwi kama Daniel te ko tummanxe te twa du qonwi te ngaisa he kuwa ko ka twa ku hoa qonwi ko Daniel he ko kam twa khwaka ko chinwiya kudunqa khwa he ya kuchum teng aqosa he kotiak aiham kuwa qaqaya khwete zinya khwe te tsia aihate kwenqe aiha daros chwa kutwa aqawasi saon hanu yisi yon aqawqare wasi ninga qawsi wasi kotak aiham wasi o esa tsa khwe chao aihaten ai ko tian hanuan undu kanxe eko kharese ajwe ko te ajwe eku khum ni wa he kharese ju ni wa he ko kamsa wa go tsa ongani en a te tswa khum a aiha o ha ku nwa uan eko ai korwan kanken aiha ai hanua ke kore kanxe ago ekwa kudumani inxe Kochan hanua o mede kota Persia. Tek aiga daros kuan ai teko hanu tore ince te akuan magau koyi. Teka Daniel kutsa chao hanu te tore ince te magau ko hanu atwa. Oka u te genewa chutokwea te gama chuma o agae geanza eka ngobesi.
qwaqaw kancesi yese u ka o Jerusalem. Akua mqwa tegete ku xuma o aga ya ku xuma ngane ko cam yege ku xum te wi qwa o ama ko cha qwase ku o. Oka nasayo kuwa xategce ho Daniel te agete ku xum te ku gara qwa o ama ko wi. Te sikakuwa uwan aiga tegce ku ko ko hanu. Aiga arego sha agau ko hanua e ku ko kharese ajwe ko te ajwe e ku khunu wa he kharese junu wa he ko kamsa kwa gau tsansa ongani en a te tswa a o aiga o a ku ngwa uwa e ko ngiqorwan ten aiga mani ka o chinwa ko chan hanua o Mede ko ta Persia tswa ku dumani tesikuwa kwa aigateko kwa he o Daniel eko osisako ngwiya sinxesiko xama Juda asinwi te kwara kwa aon aigako kwa kharesen hanwatwa e anu teshina ku xum naniko tsamu te kan aigatsa chake oka kaishetsa khui te a te ku cha kuko khabya Daniel te kamchwe unhaw te ngaisa he kuwa xaxaya khwe te tsiyan aiga khwya te kwang aiga te ko aiga hanua ke oka akodu e on hanua o Mede kota Persia ga te hanua aiga ma go twakudu mani te aiga kuwa ai te si khaitsi Daniel te tsigde ngwa uwan haikorwan ten aiga kwa Daniel te ko kwa o ama e akudu ai weshe a kwara a te sigegu te tigde oa haikorwatsi ten aiga kuwa thobo ko ko te akotan a kaukai khare a sisa shete dawasi thobosi a ngao ajunwi a kwara Daniel ten aiga akua shenwa chutho te getsate twa te khare se chai aka twa gara te a twa shu te ngoma ka ngaku kain aiga ngo te gang hikoro akhwe te ka ku toma ko hikoro age oka ewa Daniel ko kha khwi te ko Daniel khwa kawa o khwa chwama khwa o ama e akudu ai weshere daute khwara ko ngisi wa te Daniel kwang aiga te ko aiga khwa kutwa khwa omima khwatsi a khwa ko ngisi te ne jumitsis te yitwa ngitsami ko khwi kama khuteng ha te mitswadwa chingu ya khauko adzanga kharese a on aiga ko adzanga aiga mitswadwa ko khau ten aiga kha kuwa ho kan eten ten aiga aite ko Daniel gu khan ego ngai korwan te Daniel a kuwa gu khan ego ngai korwan te khabesen tsabinguya ju hoa oka kwara kama ateko tum khwa o ama te aiga kuwa ai te ko ngaisa twa wasi sa ko kuya Daniel kuko ji asisa nwa uwa sin esuko ngai korwan kotase kotase tausi te chanto ese kuko nwa uwa sin esuko ngai korwan oka se twa ya ngai korwan ngai te ngai kuwa mtuansi te gaku ngai khaisin uwasi te aiga darosu kuwa tore aju wasi khawasi kota thari wasi sagia khatho njansi ge khwa I midun ai aju wa he ge mi tebeng o han onka khanya shekwa khwa o Daniel ma kama ate o khwa chwa a khwasi ge hanung tswa ku khoye kantse te jawa o aga tswa ku twa au khwara te wi
aqwazi o xhexhesi kota tamtam konca kota khatho atwa ewia Daniel ko ngitsings te Daniel he o ako xawkudu ko aya ka Darius ko ku ai kota ko ka Cyrus e o Persia ma ko ku ai Dafite ang ha ko khai ka twang nei mo Samuel au ni tsa au kwa e shwa gui ko ngwa tam ko ta kwa te ka wa kwa prophet Nathan te ko mi ka Dafite ka ga ka ga ku ko metini ako qama khara sukhya kwa ako ku ngu te dua ako aka o jusa o mi yisim Israelase khongo wanke a ngu me ku ge khwa a te dua a ko kuya a gone khause ko a anga mi o a ko jwang ngoben hang ko ngoren twa ngai kai ku su ko ngoren mi kun a me juase Israela ko ngora osima kwa mi ku gase ka se khwana gesia osega te se ka twashe ka khwasen ese ten hausa twashe ka ku ngabese twa kaishe Twako aya twa ye mi da kharo kause ka sen jusa o mi si o Israela o ka mi ku a ko sha a gone kause wase te ka ga ega se ko ate ku kuru a ko hanu te ka etsi ka o a qiga mi ku do tso adama a ngea o an ase ka nga anuse ka mi dun hanu o ai ka iga te ai nga qahwa o ama ko uwa twandisi a henku kuru na chumchua te mi ku o aba ka ha o min ha ka ku du cha qau o ka mi ku se cha o a te ku toto hange chan to ye debi jwa qaise ku toto se debi se chan to ye da ma ba wa he ku ka du te mi twang na ka nqa o etsa ka qetwandisi ko chan to ye mi ko du twa nqa o etsa sauloga a mi kha a o qega mi ku sin o ka a humzen ase humse ka khai ka twang ngo a qa ho ku ngwen an ese ngo Nathan kwa Dafite ko kwisa kya wase ka sa tsa tengne hoang Owa o Jeremiah ga Jeremiah kwa go so tsan ko ta go kwachi tsan te shwa go ga ngwan kwa go so tsan ko ta go kwachi ngani te ka hwang a ko mi ku se khuyang ang o ko mi te nga tia wa ga ko ju a ku wa ga wa ga ko ju a khwe qima ge yang a twa ku ho jang ku tsi te a gya khwesa ke she qu ko khweya e ka ka o gui e jungu ya ku gya kwara Mia o ka hau jang to nga kuma wa ga ko mi khweya a khwe qinya qhara kan go gutsi ye xa uwa ka xare se go khweya ka twa ku kwa chingwi ko ka khwi kutsi te ka ngobusi ku khwexo te ka twa ku ngabe ko kuria o ka te twa ku gata ma ka ngisi te xa o ka ho kan te kai khuri ko shingo wa ge ka kan khase e twa ku ngum kan a jere ku khaka Mea o ka ha ku se qoqa te du se me ku aju no wa he ko cha nga ma se khwinya ko cha ntwa ha o dua ka khwe ko ba ku tsamusa twa wa gase te ka khwa ku ge amin o ka ese ku tsi de twa te twa ndisi o ka tsi de xa cha wa to chi khwenchwa mkao ha a chumchwa o xa ho khanghabe ye ngwa chum o ko xama shwashwa si O gauha a Israel ngati se wesha sa qhawa o se sangi to kum sing ese se sang asin o se ko gauha o se sa ku twangtwa ku sa tsora kan ese ko sara chao ste qhawa o gauha a anyu o guwa o qhaga numi gauha o ka mi ku qobo khwarami o ka mi ku qhabe chao ato o ha mi ku kare tete Sikwe kwa kwimi Korere ko kuya o ka wa ga geya Kwengati Mekwa kagna o akore kao
anqate mikhocwa karen asikocama okhwima anqaja xama mitsinxose nxa unceqhemi kocama otamxuma ahi omingqisi kwenqese sawukanyami ngidokhumsinxesi nxa uncedokhumi tenetsia sikocama otamxosima kuya cawcaw twansi Beo isoga kashengwa kanxe. Luke o chinge eushwa kwado tsa sa otsa kotea go kwa chinge eunwa kwado tsa sa ongani kotea go kwa chingani. Konguya kundu kotea chinge kotia o Elisabethaga oka khutwa ngatini ka Gabriel kongura o halaliama kochithonga o Nazareta kodwaka kuo Maria e Joseph kokao Joseph ao eha David angao te khunga tena ka ua te ko khayo ato e khung kham ka ha ge thwa te Maria ngobetsitsa khunga tena ka a ko se kunga je te khunga ngokwa te ko se na kwa chingwi Maria khama khung kham a teke atseti ka idama onghama aqwa ko yiso khathi nga dathe qwa ko kha o angqobe kyancama ka qhuthe xa ko gawa o aba David ma athe qhijuso Israela yisi ka qhiyaga twatwa te Maria mani khunga tin qawte ko mi o qaka sekele no geya te khunga tin ko qwate ko ma ko kutsetsia a ka xama ko gawa o angqobe kyanca tengkhathe qiyance o agaw hathe qwance kon khunqa se aju Elisabetha aga sitidama onghama aju ko ate twati akanqwisa khundu ko ta chinge khama ko khukheya snuya gakwara te Maria ko no khunqa kwanchi nganke e anqa khwami nkanka ogeya te khunga tsno kwa dia Qiya o Yesu ga Luke ya kunitsa e shwa chinge ka unwa khungu ko ta chitsa ko tsamsa twa o ka xeko xama qiha e Festus ko Roma khweya teko ju wansi ko ngoleng nka sinqixolya sinxesi te ngixolya ko twa yo qishe o ka ko duwa kan xeko ka kereneu ko xeqwa o Siriama te ju wansi gexole sinxesi te ju nu wahe a uwa sinqole te Josepha a shete xama Halalia te kunu tsuthonga o Nazareth te karang a Judea ko Bethlehema ko tsuthonga o qiha Dafitaga ko chao ate o tsuthoa o Dafita ngaga ta u a gengixole khwance ko Maria eko o tswa ko kao te akoti te kasagi akotwa esa o agasa o mad amagasi akasa ti ta kuwa manha yo oqishe te aka kwa xema ko qhisi te qhungwa ko nuwa o qhamngani khama sako kwara gesi ko tsuwa o xexa usigani Ngowa o kurikauga Luke ya chitsa e shwa gui e twa tamtsa khwachinge ka ko kurikau sa khwana kharang sa tum e ko kuri gusa o sisko bu te khunwa tene kawa o kawhama no hwa nkosi ko ta an o kawaga ngqamisi te siko qeng te khunwa tene kawa kwase te ko ingaqwa mi qeng e ko nwa jansi ka sa ku tene kan ko juwansi ke khabe ka ko gai a ko I ko chithonga o Dafitega ha o Kristo kawa chake kuwo qhaqhenqa ako ikhweya igce hoda amaqamanqa ko qhiye shwa ngwa qhamma te qhunqa tene qausa qhei kwa kharuthi qe ko qamanqa te qaqakhwe te ge aqhu te ko
Gen aqwa yang a ona a qaqajusa are ko ngoleng teka qhunwa ten qausi shengona o ka kuri qausi nwa qete ko kwem uwa Bethlehema ngese chake yekoqa yeqhoko qwam desing ote tsa Maria sa Josefa te hoda ama ya shuan isa uqhamga teka sishina hoa singwa sikocha qhunwa ten qaun ngai ko da ama juwa hetsa acha kuri qau singai qwasi ale sinqsi te merisen nchi wasa ke te ngawa ka kwa qan te kuri qausi she te ku gen aqhuye ku nga khama ka suo chanto ai khonwa tin qa ko qwasa ko tsamsan kwa go khwachingani o qaya da maqara ncega ha qwa ko Yesu kwa khonwa tin qa wa ka shina tswa tiya nce Mo qausa qamang hey Matayo nitsa te shwaching e go ngwa go so tsa ko ta chi tsa Kanke ko ka Yesu ko yang ko Bethlehema o Judea ma ko ha ko Herode se asa thuri qama kwa qa ko hey te tsia Jerusalema te ko are o kore ha yang ha o Judas ma hoa tunko ka ko te tsing ang mkhang a te ka ha Herode ku kwetsa qui o ka qa quya ko ta ju wasa o Jerusalema hisi te ka o qa presiti qa wasi ko ta ngaro qausa o qhanwa o qhuing atitsa se te ko re meza ya ko ya te semane ate ko Bethlehema ko Judea kama chake o cha profiti ko o qoroquya te a Bethlehema ko ngora o Juda a o anqwa o amaqoko uchoqesa o Juda gase ko qama akhya o ka eqokuthi gbegeya aku o kuriqa o mijuasa o Israela hisi te Herode an wa quriqa o ko tumqa de kwang aya ka hi tunko ho an te aqwa uwa se ko Bethlehema te ko twang de qwa dama ngicha kanto iku ohoa iku aqwami ngare se mishe u mqang a te ding ko ka se ko tsang iha o ka se u te ngwang nama o se te tungwa to ye se ko ho ko ka ko dei an ase te ngwe u ngwa khwentwa ye dama ko ge yang akang hase te ka se ku ho tung se qa se ngobeng te ase te dama chung te ho dama sa tai Maria te asteng mqang a te khuma te aste ku qang a ko te a ko haro sa khwe gold qunchi ya si ko ta sa ju khau te ka se ngai khuri sing ese ko gangwa si ko twanga u Herode khweya o ka se gu dore ko ka se shengu se ngore ngaro ko khum o Matayo akhongo te ku shwang ka ngwa go so tsang ko ta chi tsang ka Yesu ku ho ju sai thei o ka kwa kana akhum o ko ta ka kung o ka kham ka se tsigde ya ta kwa shwa to ngaro se te ko ka ku jang ko se san ha cha si o kwa kho kamang hanwa o naga o siga ka ku jang ko se sa se qa se tsa khwi kama se te ku khamising ese ka ku jang ko se sa se qa se tau kama se te ku ngeya ngore ka ku jang ko se san a ko ta kama ara o khoga kama se te ku nge qansing ese ka ku jang ko se sa kai khuma kama se te ku khuma sing ese ka ku jang ko se sa se qa se gao kama se te ku ho kho ka ku jang ko se sa ku du tsa khwe kama se te ku qwa sing ese ko kho mse ka ku jang ko se sa ku nge khya sing ese ko ti ko jang se gya kama hanwa o naga te o siga ka ku jang ko ka juku qai ko ta nge khya I ko ti ko ta ko khya I ko qau ko ji khwese kama ita o mi qam qause iwi ngi qasing kama qhawa o igai na o ka geya na kama cha se ko ngi khya ti ko profetesayo ko gya I na
Ang izeze ang John ngani takushwa chingce ka ngwa go sautsa kota chingce. Ka kong hangwi yo farasi ya ku o Nicodemus. Ye ko ai kongwi ya o Judas. Gungwi o ka ngo Yesu khweya den ate kwa te ko. Ngaro ko en ha chao ato ngaro kwa kama khweya. Kama junga go duchisa kainke yo tam ya go do o akwara ko ka akwara kho. Yesu ko sing ang hwa me ku kwa ako ching hwa ka jungwi a kwa ga izeze ang o ka kwa ku ho hanwa o khoga. Nicodemus a tsitsa ate ko ka jungwa re hana ga izeze ang are ku sheka sheka ma ta ngwa ka ate sheka ga yang wa. Yesu a kwa ate ko sing ang hwa ke te mi kwa ka jungwa kwa ga khwang ko gu ko ta ma o ka me kwa ku ga man hanwa o khoga. Te cha ga ya kan ko kha o ka o kha te cha ga ya kan ko ma o ka o ma. Now arang se ko ka mi kwa ate ko iteng on ga izeze ese. Te ma ku ma ngau khong no wa ke e ka ku kwa. Aku tsa ka ngai khui de kwa ku kha kwa ka tama ko ta kwa ka ku ngau. Te jung no wa he de khong ko ma o cha ka hin jung wa he khya. Te Nicodemus ko chan tware ku no nga. Yesu a kwa ate ko a o ngar ka o Israela ma. Chisa kere na dua te a kwang haka. Chingeng haka ke te mi ku kwa ate ko. Ete ku kwa I ko chisa eng ha. Te cha khai o cha ho. Te isina kwa ku ngau chisa kwa I. Mi kwa I ko chisa o ngore gase. Te I twaze. Ire ku no zenya chisa o ngagase. Jungu ya kalangu nga o akwara. Ka o ang ye kharusi te ko kamang jung ang ha. Te jung hang ang ha o ang ka sik de duk tanang ko cha kan to ye mose ko duk talang ngama ko khya. A jung wa ye ku zenya a kai khwa kwa ku to. Khu o a ko ngobe are ngore teng a te kharo ang ha ye o a jung wa ye ku zenya khya. A kwa nga a te ho khwa kwa ku to. Kama khute kwa tsi yang ha ko ngore a sik de khara ngore. Te a kwa a sik de khara ngore. Jung wa ye ku zenya o a kwa ku khara te a to ye kwa ku zenya o a kwa se khara kama te kwa ku zenya ku o khong ang ha ye o te cha ke o ka o khara. Te a o ka tsia ngore te ju o se sa are dung te kwa are kama se kwa se te ko. Jung wa ya kwa se ko o a hore te kwa are tsiang kama kwa sa ko te ku tsik de hogan ese. Te jung wa he ye ku du ching hwa o a ku tsiang a kwa sa o a gase sa o ka jansen a ka sa ko ye hogan ese. Cha o a kwa se te ku dung a kho. Ko tsawa ka khwang ko ngum ho. Johanna khung ko ko ta ching ngani. Te shwa chi tsa ka ngwa kwa go so tsa ko ta ching Ka ngau kai o ka yeso shete tsia khumchua. Jo wansi asi sa tsik de ya. Ta kwang te ku ngaro si. Te ngaro ka sa o hanwa o khu yisi ko ta farasaisi. Pini tsi tsawa ka khwang ko ngum ho. Te si nga ta ngwa ngai ko ta si kwa te ko. Ngaro ka tsawa he o a kayang ya dungum. Kon hanwa o khuga o ka mosi khon eka chauchia kwetha khuang khwangumsi. Ka are ku kwache. Te khone kwatsi tsa ke kwa duse. Ko kwangama o a hoa ko. Te yeso a shung hao te shwa kore ka kho khwa go kami. Te ka sigeye ku tsitsa. A khitso wang te ate kwe kwa kwisi. Kwe nge ingwe ya kwara kausi. Ang ko ngum. A kwa shete shung hao. Doktora ka kho. Te kon atwa.
ka sikwetsa kwi sikwa shwate ku uwanqenqesi siqeqenqate tenqwe ude Yesu xa onqete qanqu xwatsouye qajanqwe onqua Yesu xitsawa nqe tetsitsa tsau koresi o jungire ho akoqoa akwenqe jungi kwara ngau Yesu kwenqe tegare semigcwa ho akoqo koqama xike ngawon ashe kudu xausi Musamaria ja Lukan qaqo sautsa te shwan qaqo tsa sautsa kota qau kangwan qaqo tsa saunani kota qau qachitsa te ngara qanguya on hanu ma tsaungu te khodu se Yesu atitsa ngaro qau achere min andu kaka yemin ya qwa kutwa akwe mane qwi achere qura kan eko bible are no ngara hi tamani teko are kauha khuwa o ama ko aqawansi ama wansi go wansi kota aqwansi kota are jwa tuma a kocha a o are anqe akwenqe aqawte mani duchake oka akuqhwa takho kukare ninqanqe tatsitsa Yesu kota hanere ojwa tumami Yesu mani hakho qama Jerusalema te kharu wa Jericho takho qama chaqausi gongsi singwishwe ako Tracy te nema te na te u ta ya qisa qhwanqamia te priston akho tsiqhwa angama teka khoho ngwahe anghauqwa ko qenqa maqanqwi te qhumchu wikho xashe te ngwayi tsigce te hongwa te anghauqwa ko qenqa maqanqwi te Musamaria ka kho kunghawa ngamatwang atsigce ngwahe te ka hahoa oka qaqeshe qenqhuma a uwa te kamang habisi te chaka ko oili ko ta khari te qama quwa ko aqhama te tinitsia ko khabechua te qwiya ngoma ku qhamari qatsa te aqhabechua qwinqo te ko qwiya te chinqu wanke ya ku quya ngasi okami kutsi de qho ko kamishe te akwe dutwang qwi ajwere ko ngasa hekhweya akun nteko ate ko tumang wahe ye ko ngawa chaqause gungsi te ngaro qa on hanu mamani atsang ko khwi te Yesu qwate ko nte dutwa ko Martha Samaria chukho Lukan qaqo sautsa te shwan qaqo tsa saungani kota qau qhwachingani kangwan qaqo tsa sautsa ko tsa kota chitsa ka Yesu kota qhamqosi khogya ngamangi atsia chukhwa qaitsawa ku qawanqe ko Martha angawwa kwa chukhweya akho qaya thin akun qawanqe ko Maria akho nqa qawhan aqaisim yokuqeqeja kunqaro te Martha aqunan nqa khoqhay atsia khwya te tsitsa gawha are qwan eko kamitsin nami yemi onqe kuduqwa kwa nqa wimi gawha qwate ko Martha ang ta qaqwan achisa qhi te chinge qwa kan Maria samqanja te ka qwa ku qhakan ekowa Parasis kota sadikesi ku kwa ho qheqhe qamanqa Matewa otam ta qam e shwachinqe e twa tam kota chitsa te parasis kota sadikesi tia Yesu te dusea te ko nqa asko qheqhe qamanqa
ta ko aste ko ka khwe o gwa yen aga o ka iko khweteja te ngoma iko ka ngaga e ku nqikhin iko ga te ku tsi shua khwama in hasetama nga khaikhisi te taing isko setama khaikhisa un aigas isa kaiqausi e twa to khwaqhu ku kwa ho khaikhe ka ncuya I ho kwara te ka nxa ika nqainqisi o jonaga ta kwa nqaste u te ka khamqausi ku qhegu qeqete nqanqwe o ka se ko eregai te yosu kwaste ko iqhuli nquya isko khainquma o parasisko ta sadukesiga te se shwate ku nqaqete ko ha ko nqa kama mte twa tsi thwagai Yesu nqa ko nqa ja se kunqa ako isazinya o igatsema ha tshedi inqanqa o xwaqegeiga ile shina xwasetama khwenqwe ngkhaisa qhunqo emin asala nqasisago jumsa qhunqo ile xaxa ngusana utama yo umsa qawgas khwenqwe khaisa qhunqo kota chitsa saw se saw jumsa utsa ko tsanga tele du ngusana utama ko khaisa qaw a tshedi ixwasetama tshwa mite xwa ko qwixwa iko khainwasi me ko nqa tshao nqi isko khainquma parasisko ta saduka isiga ta qhamqausqwa setama tshao ate ko xwa ko nsi khulin ya isko khainquma le qhwaka ko khaikhya te ko nsi khulin ya isko ngalo saw parasais ko ta saduka isiga Pita kunwa tshao Yesu te o Mesaya Matewa o tam khwaqam yeshwa tam khwachingani engwa tamtsa te Yesu nyo qa ntom khwa ngwa o ka isara Philipi kwa tsitsa qhamqaus na jure ku komia o junwan anha le wa jwe se qwate ko se qhale ko Johani ha o tsumqaw se qhale ko Elijah khwa se qhale ko Jeremia khonwe prophetess mya te atsitsa ste ko te ihile komite wa jwe te Simon Peter qwate ko a o Kristo a qhoko nqo bya rusa o Israela is khwa qhwanqa te Yesu qwate ko a janja an Simon jona nqa chinhwanke junwi twa khrushwen akoka te mba o nqanqesi akoka te mi qwacha wa to Peter te nquma ke khya me kukuru qeqeya o zenqawsa misiga te khabe se gawsa Satana gas twa ka duwa ka ko chinwe me ku tsa ko qhoba kamsa o nhana o ngaga cha ko ngangole o ka nqanqesi ngaka ko nqa te cha ku khwara ko ngole o ka khwara ka ko nqa te khunto an aya qhamqaste ko nsinga qwa junwi cha o ate o Kristo Yesu ku senqa cha tsigwe ku qiya Matewa o tam ko ta qam yeshwa tamtsa khwachinge etwa tamtsa khwagwi ko qama khuntwa Yesu shwate ku qwa qhamqause ko cha ku tsigwe wa ka qakwa hako min onka min no Jerusalem kwa haun aqause peresitin aigase ko ta ngare qausa un esa musiga ku qenqobe ngi qhiya mikoti segce qhumi te ka qam ngani kan o ka mi du tsomi Peter kwa gunya wa Yesu ko qa te qhenya te ko khutwa ka ngaka tsatwa ka akawa te Yesu mane ngo Peter khwate ko Satana a onqumangwa medzanga anqen kwala tsisa u qhugasi te qaika sa u jugasi te Yesu kwa qhamqauste ko ka inqu wa he khwa o me qhamqaw ha nqunyan e kwanxe a onka anqwana aqaro ka qhammi ka kwa wi thwa o aga o ka anhauka te ka anhau thwa o aga o ka ahoka tare ku nqwa che ka agungule o ase te kuya anxe ale ku aje ka qaishi ama khaman ha o junhama kutsika giyan anga yewa baga ka ge thwa khunwa tin qausi ka tsi ge khawjunu wa ayin ku chase ku duwa chin emi kwa ichao se khale sa ga khunke kwa ka qaw ka tswa ho junhan anga
ka tsi tshwang hana o ai Hiso teng tengum hangum. Mateo Sara eu shwa ching eu nwa gui. Hiso gama nung te kregu keke o halaliga te tia chitong o aga. Te se yu krek ai tia kong hangum e kongwa e ko tua to. Ka hiso zenya o siga a kwang hangum te ko. Mikara gao a keng e ko a kausi. Se karoko saung hanu isi kukuti za este ko kwa kuza ko te hiso haja ya sikansi te ko ajeri nsa tsuwe ko ikansi ka nere shui ko kwikan a kausi kan akan esi kungui ko tsung hao te mi kwa kain hajao hwan ha te kai ga ko katsi ko kan a kausi ta kwa kwang hangum tsung go akwa uwa kau te a tsau te ngawa kau te ka dusa ke ho cha ke sigo are sing nsi te ku wi khu hang a ju ko gawa kwe Khung au ju sa tam. Isaya a go sa tsan sa khung go ko ta go. Te shwa ching ka ngwang a go sa tsan ko ta ching na ni. We I wa sa tam. Si a gu khwe a. Ko ta isa to e kwara mari. We amang we ama khria du khwang e ko mnisi. Ko ta kuwa kwara mari. Ko ta twakani. Achara akuya mari ko cha twa o khai. Ko ta kwang a cha twa ku ni nga juka. Tete mi. Nga mcha o kaja. Ko ta akagu nga msa o nei. Tete nga te tia mi. Tete nga te kwa. Me kudu tsa kwe. E twa ku twang twa I. Kang a I ko tuma. Sami konge ngobe a Davide. Se twa me kai twa me gausi kong hausi weshe. Ak au kotea ek awa on hausi ma. Akung on hau. Kong hausa ako twang ha. Kotang hausa ak twang ha. Kukatia akwea. Kama ka o gau ha. Akhu. Ang ea gau yo o Israela ma. Mikun a akotum kota kan habe. Kwa kauha koka shina ha kuka hoang Auwa koka shina ha Kwen kaudu kausing asisang nasing namasi. Kota sisak twajang nasing Kwen sishe uwa kauha. Kota ate kuktrumasi. Kota kwen sishe uwa kukwea. Jawa kung hoi kleng Jawa ming twa o in Kung in namasi twa o ming namasi. Kau ha kweng nai. Jawa nasi te o ko tong kakto. Te ming namasi o ko I namasi kwea. Ko ta ming kuk tong in Kagda tamang aye ku karutikte. Ko ta kaktua kushen Kaktua tum kakto. Kota duka kaising kashweng ku khara ko klase. Kota khai ku geng mkao. Te ko kuya omega ye kamamits in acha ka khuya. Ka twa kung hweshetsi ya mi ka kwara chingwe ya kadu. Ka kudu chingwe wanke ye mi ko kadu. Kota du chingwe wanke ko kwa mi kwa uwaka. Dei ku dei kwa kang ko Babylon. Kota dei chutong ake ko sa akwe. Trumsi kota trumi sagia ngasi ku khara kwa ge. Kota kang wasi kung amkagdosi. Ko kang sa kai tsotsosi aka gesi. Kang sa kai kuti de gea. Te kwa kang sa kwara kharisi ko gea. Oka kang sa kai kharisi kuti de gea. Jake oka twa kutwa ya o cha ku o ning nga o kauhaga ko cha khodu.
guanga luke on kwa do tsa ko te do yo shwa chi nge yo ngwa kwa do tsa te ngi ka sa on hanu asi kwa ko ko si ka tang ma iso asi tsa te parasisi kwa si sang ha bible ku thumia ngai ku ngu ko du ko si e ku mthwasi te iso kwa ste ko ni khya khweke ajo ki ka gu sa khi te ka ngenga ra twa ngai sa khi ko msi sa shaw ka to gu ngai nga ka ukwa ka uhoa ka hoa ha gua ka tua kwa ngurusi ka kan ka shengu kau ka ukleta ya karasi ko ta jusa tuma ka kwasi ka ko iwe mka zwain kami hogun ya omi mae ko nga ko angama ya temi kwa ite ko na te zwain ku gen a todu ko ya to en hau a kwasa kau ko kan jusa khi e ja e twa kare na si kwasa kau nkanga kungi tsoa ne kai nkasa kwa gauta e kan en hau ra twa ngai nam ka khai kau chung ka hoka te ka hoka a o kai ka karasi sa to e khona tuma ka ko iwe mka zain kama nkang ya omega e ko hau mi ho mi kwa I ko angama ya khunwa tin ka ku zain a ya to en hau a khasa kau hanga lu kwa kwa do sa o chang ko ta do te shwan kwa do sa o chang ko ta ching en kong wan kwa do sa o chang sa na nin ko ta chi chang te a ko ka khong hangui ye keng ha chang ta ma tse kwa ba te ko mba na kau nui a o chi sang on se ya min te ang asaran asa ko a khwesen te cham sai thei chwa kong Đang hama tse quang huya kwesim. Te ngô ngora ngô tham qua canh hình à toa kwesi của ngama trông. Te ka du tuan chi wan sim. A kan a cây shen am quang hình a ngorea. Te a qua shwa te tuan ha cha ku o khwa. Te a te quang ang hanguya yo ngorean tua ma. Ta qua a in a quang wan sim. Ta ko ku ngo ka ku sai ke san hwa ku ka she ju nui a ko nui kwara te ka ku se tama kwa ge ya ko khwa a ku mi bare kai kwa ka sa no tama te ka nare te mi ka ku qiya a ko khwinke mi ku tsau ka mi te uwa mba te mi kwa ka ko mba men ha cha o mi te dun a ko tsosim ko ta a nga mi twan ka mi kun wa min e ko an ha tai twa mi ko a kham ko se nguya ta tsau te tsia ba ta ba ho wa ko ka shina a kha chu thong ta ka ka je en thoma ta ka te ngama te uma ta ha kwa te ko mba mi dun an a ko tsosim ko ta a nga mi twan ka mi kun wa min e ko an ha ta ba kwa kham ko se te ko ngo ko khuma den ni kama ko ka wa do ka ko ta gwesim ko a krisim ni tene tse gu mi ma ni chen yang khu zwaim kama min ha ko kai te ka she te khwa a ko na te ka ho wan te se kwa shwa te zwaim te ka o ka an hang an ko ge ya khara thong te ka ku tsi ye ku tu ma chu thong o ka ku tsa chhi a chkhani te an o se ka a ngui te ko a chere chi sa keng na da kwa te ko a ching o a chi te a ban khung a ko mi ma ngi chen yang kama te ngawa te a chang te khai ta ko ching nei te twa ka re tum ta ba dei te de khumma ta kwa ba te ko se ku ri khaisa ko ye mi ko du ye twang aba an aisin khara se ching ya anna ye opari ma ame ye zwain khwa mi karasi
Eka anqa he kutsi ha mntwa kwesi ko qankwesi ka aqhung kokwimanqe yanqe ta qwa te ko menha o age qwami konqewishe te chungu wanke yo omega oka o aga ka kon kam mzwang ya mqase kama atsing o akho qai te ka qwa akho na te ka hoanqe Tsawa qaixose qwa yeso konqe Luka oqwa te shwa tamsao ngani kotea qam ka ungwa tamsao qaw Ka farasaisin angwi o yeso asagda mqai konqwiya A uwa farasaisin achu te nga msitafulea Te tsawa ko ge achu thong antwang yo ko qwa o qosiga A kwa setama chao yesu te ku ma farasaisi chukhya Te akwa tsikwa kana o qunchiyaga Ka ungwa aqon kwa qise khya ye kuchin Akwa shwa te ku xuma aqise qwa aquse Ta kwa thuqwa ka ko anqise Tumka ko te aja ko ngiqunchiya Te ka faraseya khoko anghowa ku hojakin oka aqwan eteko Kan qwa ko profete Oka khokusetama ka ko tsawa he yekuqetsa ko te hare o tsawa no khweya ko cha o ate o qoduqaw Te yesu aqwa te ko Simon me qaechi ncuya mi ku qwaka mi qwa Qwa mi ngaro qaw akwenqa Jutsang qwa ko jwangi qhobe Angwi qhobe ako marisa o tamqesa o qaw Tangwi okasa o kausa o tam. Tese ngwi akho qae marisa ku qhawshika o akho kwara. Ta qenqa sako saqosi. Kankere sa ngwi anere ku are gawa. Simone mani. Ming ko haqe qoanga ye qenqanqe ku are gawa. Yeso kwenqa. Aqo yese qhabeka Te akua mani no tsokweya te kwa Simone te ku. Are ku se tsoa he. Metsia achun ta aqwana bua o meqisiga. Te aqum qwa meqisin kwa aqusin te qhuqwaka kwa nqiqisin. Aqwa qumi te tsoa he kon eya meqama anqeqwanqu meqisitum. Anqeqwa jamin minqi konqi ta jamin meqisin. Qoqontia Teka hemi qwa ateko aqosa qhi okasa qenqa kanqesi Kanti haqhaqha arenqa oaga Tejungu wa he yeku qenqa eko chatsema owa ku are chatsema Qama Yesu kwa qwa ateko aqosi okasa aqenqa Tengqoq oqhare kwa shwa titsitsasin esi Anere hanghe yeku qenqa qosi Yesu kwa tsote ko zinya o aga o ka qhabe a u qhaqanqu Yesu du tsoma tengum tsau Mataya o sara e shwa tam kota gui ka ngwa tam tsang kota qam Ka Yesu khoshina ko qoi qhasin o kan qaqotsia tengum qha gare te ko Mekhe kange qi Wekhawa ko aqosi o ka aqwa Yeso tsote qhamma ta qhamqosi shete uqwa Se saungya ko ku chang ko kurisa o tam qwa chitsa tsiya qong te qaya qhumts arosi Khama kon te ko Kaming qai qhuma o agang o kami ku ngoming Te Yeso mane te hoa te ko Qaiqa mekhay Zinya o aga ngum'a. Te tsokua ngumang kong ayang tua. Teka Yesu gamang kauchun o ka ho jusa geya te kwea kota jusa teng yang ngobok khobi akong. Igdiyatsi tsoma o akwa kaiten peshu. Te sisiya. Teka Joshua sing esekotsin o ka gama te gua gang te tsoma tsong. Teng masake kuwa intua ngora to ngwase.
khokun an ha ko daw jona o daw te shwa tam ko te ko a ko ngwa tam chan ko te qam te yesu kwa juta se te ko mba ku kwan e wansi te ka hemi she kwa te ka hin a ko sa o juta yi se ko kwa khung yesu kama te ko kwa kwan e o sabata ga ngesi a ko she ku ko khote o aba te ka ku ngacha o ate ko ate ka gawa ngana khoga te yesu kwa se te ko ching e mi kwa I ko ching kwa ha kwa ka du ching mi kwan e ha se a ku du cha ho ya ba du te cha ba du o kan ha she du ka kya ba area te ku khakha ya ko ching mi wa ke ye a du a ku ni ho wa ko chi sa o ka ko tong ka sa ke ka I are nse ko cha to ya ba ku ko du tsewa se sa qao kan a khwa o kan ha kun a jeng wa he ya sam ko khwa kama ba twa khara jungwi an ha ko gawa sa o khara ga se nka he ju wa se to man ha ko cha to yesu ko to ma da twa tum khu an ha she te twa tum ma ba a kwa ching e mi ku kwa I ko ching khwa a tsa ko ya omega te ku zenya ha kwami a kai khwa twa to te twa khara e a ka be ya kai te ba ma khwa te ching e mi kwa I ko ching khwa e ku tsi te ka khwa se tsi ko ka ju sa ko ku tsa do ma o khong an ha ga te se sa ku tsa ku khwa kama kwa ba e kha se kai ga wa o a khwa a kan an ha ko gao chi a to Iso du tsau la saro ko kai Johanna ado tsa ko ta chi nge yu shwa ado tsa sa o ngani ko ta chi tsa yu ngwa ado tsa sa o tsa ko ta tsa ko tsa te ka maria ga ko hiso ko gia e hoa ata wa ne kwa tsis khoya te ko ka ha ka ko gia khwinke o ka mi tshini ko twa kai te ka hiso ko hoya ku chin ko ta juta sa o tsi twasi shete ko chin ta ngwe tsa khwi atitsa kore I khungwa sikwe mone koi ka ha wese hiso chin te juta sko se cha ko area te se khare ko ka re twa hia ko ngwa jaw gasi ra re ko twa du ka ngwa twa kai hiso shete ngwe tsa khwi te gyan a khya ka ko ngum korwa e ngum shu khikatsi ako ku khangum mareta kwa kwara a kwi ko ka wa a ke kwa ka qoqou ja wa te kai ka msa o tsa ko tsa e kai te iso ko mire to ko koing ko kai ku zen o kai ku hong a o ka wa ga te se ku khangum te iso se nga te ko mba miwi a ko chao a te tsa mi min ha chao a wa si te a ku tsa mi mi ko ku kwen nai ko rusa ga gautsi ngsi zen chao ate ko kwami te ka nga to chi sa ke hiso u ko dumanga Lazaro dingwe te ngwa kai ko agria tsi te a gausi ko ta kaisi nga sa kama ka so kaisa e kam jwa kai ko ta tho kama ka ko kai hiso kwasi te ko Hushe ya ko Chris o gasi nga u Wak au sa gyang karang Matthew wak dau sao tsa Yeku shwa ching Yeku ngwa wak dau tsa Ko ta dau shwa ching Kong hanwa o ngaga kwe karak au ye uang ngomang A wak au siko karang a o aga Teka ashina hazen kwasi ko nga au tam kwa akwa kwa nga siko kara o aga ye o nga ko aya o dau kwa tsa ko tsa ko ngomang a dai u te u ho se kharesa ga tora sikhwea te kwara cha sidu te akwasi kwa I twa u kwa kara o miga ye o nga migu thawa iko chingwa ke ye ja te si u te a shete u ko glore kwa ka ku ko ngani ko khai
te a dutše ngce ka ngce ko qeu ko qhae a šetše u te go se kgare te se qangho te kwara tša sedu a tsitsasi a tšera iqa kwa ke ko qamde wasi te kwara qwa te siko khama jungci qwa a qwas te ko qwa I u qwa qhara omiga ko qwa qhara qwa a qawa o qwa qawsima te ko au qwa qawsi qhawa nga o qamga a qwasisa nga senqesko ding sisa o qaishe kanto sisa nga senqesko qaya o qau ko qhae kutsi sewa hegu nga o qamde wansiga teka sisatwa ye o shwashwa sitsi o ka siko ncha o sitegu nga o ka sewa he gu nga khwakhwe ye o qamde wansiga teka siguka sishwate ku nqwa qhara qaw siko sisa nga senqesko ding qwa orangce te I qhaqwa siko esa qwa qamding ya khwie kwe te a qwa singwi miqara miqadwa iko qhuri miqhawa iko cham mqazanya khwe ko qam gu nsa o igasing u miqwanqa wanqa ko ding ko chantwa ye miko ai mire kwara ja ko du qwami nsiko cha miqwa khwenqwi are qhaimi khama mite o jwa ja asiqhare ko nqanqa manqeya sisa o ding ku ka sisa o ding zama o iso khunga joni au qado tsa ko te a chingce yo shwa qado tsa sa o tsa ko tsa qado yo nwa qado tsa sa o go qwa chingani te juta sa kai e ko tsia maria khya ho cha iso ko o te zanya te skharengo parasis khya te ngas ko cha iso ko du te peristi ai hasi qwa perisisi o qaqaya o ngusiga te ko mkare kunao kamang haiwa du chisa kai yo tamtam kamnga ya kwedu o ka jwa he kuzenya te romas kutsi ka guam ko qhumchwa omga qhanhawa omga tisnu ya ku ko kai fasi e ko peristing anga ko kuriantwa ko iqanga chinwi ire twasetama chao ka tejang ai ka junge king aju ko tongang hawa sikutwa ako twa ko inqanqe kama te ko peristing anga ko kuriantwa ako ngan chao isutetse king hawa o juta siga teka ko twa o juta singa khwe qaqaqa dibisa o khoisi e kai ka o askoching te kamatamantwa sizama qiya khara ikharega methi wa khungqu ko ta chi tsa ye ku shwa chingce ye twa qado tsa ko ta chi tsa na ku khara ikhare nka iqwa khara inqese khama ko chantu iko khara ikhare ocha iko khara inqese ko nceyanto inqiqwa kusheka nqiqwa ka ko ikhweya ache aho ngqorongqwa ga karaga te qwa ho qaya aga ara na ka ko mikara kwe mikhang ngqorongqo aga ka qwa ho qaya aga khuri qaw anqha qaya aga oka anghaqau hoka qha ngqorongqwa ga akaraga na aqhwisi ko cha gau na nqwasi ko khasa ye o ayisi ka kwedu yikwa qu yiqwa yiqaisi ka kwashe ka qaya dara kwa qoko dara oka inqesi kwa ikuho qoko oka tshutsi ku kwa aka eko I ko anqwa he ye dara ku ngau te akwa kuho aqoqo tshutsi ku aka ane ko iqa ka ku dara ko khei ha ko
Kwencika agdara konxaw are kunxa konxama. Ka isa xawye kwe hanxa idibisiko harosaja. Te ibage anxa renxa sisagdara ako harosaja eshakore. Kaka kwege kojungu he kwea dua ikhare ko chantwa ye akwa kaso dua a. Kama chantwa ocha aya o mosega kwa profiti sikwa. Kamatsia kwa ka shao. Methu angwa gau kota chitsa yekushwa agau tsa kota chingani yekunwa agau sao tsa. Kamatsia kama kamatsia kukhinga wajuko kuya okashao. Tekha kuka wajuko akwa okashwi. Tesisa hei kamatwayi. Te kamatsia o twaga haka wajuko akwa gao. Te jusa ora mku hoi. Mi profiti sa twa ohihi. Sitia kakama gungosi. Te sikangusi si ogwisa ting aitai. Ikun hatwasi ko sikwasi. Jure ku kawangu ko ngak etsosi. Kwengui kawa ngenge sa tai ko ngwaka. Ai wa sa ja ku ho ngenge sa ja. Te ngsa tsau ku ho ngenge sa tsau. Ngaja tu ho ngenge sa tsau. Te ngatsau tu ho ngenge sa ja. Kainu wa he ne twa ho. Ngeng usa twa ja ku tung hau kan wa kan ko dan. Te kantwa akwa seta makwasi ko sikwasi. Ning o kamkausa o jiasi. Matayo kongau ko tachi tsa. Ekushwa agau tsa sao tsa ko tachi nge. Kau ngwa agau tsa sao tsa ko tachi tsa. Kakwa o junwe wa he kuko. Kauha. Aku gaman hanua o ngaga. Hange antwa ekudu area omba o nga. Kon akama okasisa kuko. Kauha. Ereko sha profita aku. Ereko sha du shwea juko masa o gawagasi ko aku. Kota chisa o tamtam ko aku. Teshete miku kwasi. Mi o mi makwa ngai. Igayami isa kwa kudu kocha aya o koga kwiya. Te kama junwe wa kutsa koko isa ke he omegazi. Te kuduka o akwe jwa tsuri kudu achuko o. Te gakaru, te gukakaitsi, te maasitsi, te tha kan ekochu, te katwanga. Kama kate dua kan eko o. Te junwe wa kutsa koko isa omegazi. Te twadu o akukwe jwa kwara edua chua o agako kato. Te gakaru, te gukakaitsi, te maasitsi, te tha kan ekochu, te chu akang hao. Te chinganga on hawa uchuga. Nga omni kunya koko chisi o karak auga. Lukia ogwi yo shwa kai yo ngwa tam kota gao. Tika jusa kai sa kama chiko kai sa kanya kwe kagang huna iso. Akwa siko nga omni kunya koko chisi. Karak auge utege kara kasa o aisi. Tika aduka kangui hawa kang te gao yin esi. Te tsam sao isi mka. Te kangui hawa ka ongumsi. Te kangui kakua kau kamaka doko twa hogu. Te kangui hawa kwa kai tsausi. Te tsausi kwaka te kunka. Te kangui hawa kaja. Te te ho nsa ojum. Te ka iso dutuan kokoi an owa gao te ko. Hakai nhuisi nga keke. Te hakam kasita. Nga ongi kuya koko chisi an tuaru nga che. Te hakwasi. Ha chisa on hama okuga oka agat nesikoi. Ti kare kuya oka miku okoi ni kuya kwesi. Njusa hese. Ntwa kauho. Nsita. Ntwa kai.
Tenga omni khwenya ke kunga chao tate okukhoya oqhuga. Tekang hawakang ojusatsa te garati te gukha koikosi kan ngsingazen ngwisi esi. Tekang hawaka onumsikhweya ojusatsa kokwi te nghuqhaka koqanqe te sikwara qalisi. Sizen kochaqo tekaqaya onuriga kuthi okasikwa shegadi. Tekang hawatsutsuqa osisatsa tekasisinatsa kaqeu okasik ngawa. Eisi kota ngsa onorigasi kwa usi kasitwan mkatini nginisi. Tekang hawa qaja olusa kutsa nwa kaqeka koqaja eto katini nginisa okahi katwaningu. Ane qaisi mataya otam kotea gui yeshwa chinqeka unqwa Sara. Konqeya twa qhamqositsia Yesu khweya teko. Ajwe qaisi konqanwa onqayi. Ta Yesu qawda amate ngako sinqamya. Ta ko chinqwa miqwa qayiqwa mani nqkhwedi biqwa oka iqwa kuqaman qanwa onqayi. Junqwa wa haye kunqitseya twada amahe. Owa qaisi konqanwa onqayi. Ta junqwa wa haye ngawda amatsema chiahe komiku kungawmi. Teka junqwa wa nqatesi msatseya myehe. Yekuzenyami uyado qose. Oka ka onqaba ka qinqakan ekonqumanqa kan hawuwa ekoquqeqeqakatom. Oh, kareno qonqa ngore wansi. Kama kanqate judu qose. Tenqe wansi chiqharesa du ka judu qose ge. Oh, tekare no qonqa junqwa wa he yenqa juqhare do qose. Ka go khongmi aqing kungai ka do qose khika ngwauka ka ungaba ka ogama qhwaqwa twam yenqwing khongingum yeqwakhwe ka aqeng hatsa khongmi qitsa yenqwang ekoda aqwatwa teka aqa kungai ka ado qose khobe qhaka ngwauka ka ungaba ka ogama qhwaqwa twam yeqaiqange yeqwakhwe ka aqaiqatsa yenqwang ekoda aqwatwa eqomaqing mataya otam kotea Sara teshwa tam kota qam kaungwa tam tsang kota chitsa se tenqhatsia Yesu tetsitsa teko ngaroqaw achere jami oka qama qhwaqwa twa tako achere akuqawami ko haja onqe teka qama qhwaqwa twa qayan qaisin te atsitsa kasane Yesu ko ngaqhu junqwa ngangumno ngacha ngaqhaqhacha qawchinqwa tum abasa atai ngashe arejwa tuma a kochantwa ako area anqe te qeri qoqwa te ko me qaqau ka wase qoqama kami kho shinaha o qari qaw mere shinaha qawache te Yesu qate ko ka qato dengin amachisa aqai ase sakwarachi a uqai aisikona awe nqami teka qari qakwetsa anqobetsa khwi kamate ko keshe qinqai Khuma okawhaga matayo oqam yoshwa qwa yonwa tam kota qaw. Kai khum na khum kan ni qwa qoisa khai qwa jusa qwang ha qhu. Sing nchao khote ku qeqesi kasini qwa qoisa khai. Na khwesi khama ba qwasin ha ja unka aqai ka shina qwa daraka. Ngi kwe khum e ba gyanga qwang so astum aqua gau. Nwa aiti nkwa aga dukan ko qatsi ko chaka khunya ko nga. Taiga ay ko umsaw tamngasi. Ntang ay ko qausi ko cha ekang ay khare ko si qausi. Na khin wa ko gnuri nkhwara ko qau. Kama kai kan khare ko qausa si oai.
oka ibaja nca kuseka qenqa I. Teka ixwa qenqa iqhare oka ibaja nca xa kuqenqa kuyixawusi. Yesu akungqaro qhom. Loke nqaqo sawtsango ta chingce. Ekushwa chingce konqaqo sawtsango ta chingqani. Ka Yesu khoku qhoma ngqoma ngci. Teka kodutwa senqya waqhamqa sokweqwaqwiya. Gawha ngarwa eko qhom. Kocha John kho ngarwa qhamqawsim. Ta kweqwaqwisim. Ka ikuqhom ikwenqe. Mbage yanqa. Ngaqwa gaw akaqumkanqe. Ngangxanu akathi. Eko ma o ega ye oqamke qamka. Ngxexa eko exusi. Kocha eko xexa sisaqexwa eko xusi. Kota ngawqhi wa eko dusesaqqa. Ta qwasiteko. Inquyana reqayiqara yeku uwa ko qunqa yanqi kaqwa kako. Miqara qoba miko khisa unqani. Chao miqara kho onqamanqi athi temikwara umncuya mikunqa. Ta kuqwa ko chunqi. Ngawqhwami chutsi okanqo. Temi dibisi kotami o esakaqqa. Miqwa kutsuka ko chinqi. Miqwa kareseka qwatsunqa ko chinqi khama ate o aqara. Chao khama ate qwato kum aqara. Akutsuka ate ko chinqi wanke ya akuqwa. Temi kuqwa I gara oka inqayin esim. Qwa oka iho. Qwaqwa chutsi oka inqayin esim. Ko anqwa heye kugara kunqaw. Te akuqwa kuho. Te akuqoqo oka konqwa. Inquyane reko isa obasi. Ko kanqa kugara konqew kanqa konqama. Konquya kugara konqu kanqa konqhi. Ka isa qayqawsim. Kanqa imse ko kharo sajam. Re kare kuna unqasham. Ko kamba onqa kunqama gaw ko sisa kugara. Ngawa chisa aqwa. Mataya oqam. Eshwa tamsaw tsang kota gaw. Kongwa tamsaw ngani kota tsang kota. Ka hemi kwa iteko. Ngawa qwa aqwa. Kocha aku mkote achim. Kote akwa amakhweya. Ngawa qwa are kuqama che. Qware qwa kishe jan kokong kota amare qwa kishe jan kokong khisiwa. Sets amasaw tsihisi. Iqwa kuqhara. Teqwa kuqwa. Teshe iqwa kuqanqayin esiko Te ibage yanqa kunqwi. Ire qwa onqaba kokong amami. Ta jweko iqa kukaqong eko qamnqe kwa qwa. Ka ageye kunqawa. Achere akunqawa qwa qhisi. Ncha gowa otsiga kukoqama. Ka qwa uqwa teshe te qwa oqakan eko qhisi. Temi qwa iteko. Ko gabe ga Solomon ya kho qenqe go qoqama qang kasake. Teka qhukukwen iqama isa otsigasi ka xeke qhwa kang hokomang uwa kang ekoda. Akasin enqabe I. Achere iqezenya tsema. Ngi ingnaw ngawa kako. Ere mache. Khonqi ere chiache. Khonqi ere qamache. Jusa qwanqa qhu kugeka kutsitsa qhwasen esikochisa ke. Aba ge anqanqa chaw ate qwachisa twa wanse. Ko tongchisa ke wanse. Qwa hanwa oqhu nqwa jan o aga. Okachi wansa ke ku o aga seshete. Nkahi ingnaw ngawa qwa eko ngokoma. Kama ngokoma ku ngawa akan ekhasi. Kamnu wange te aqeka disa anka. Iso tho kota khaisimani den khanhabe. Luke o go khwa tsa go tsa. Yo shwa kwa go tsa sa o tsa. Kota go khwa chingani. Yo ngwa kwa go tsa sa o ngani. Kota go khwa chingne. Ko kam sa o go kota chingani. Ka iso sna kwengai. Agupita John kota Jakuba. Te sikhulun angum asikhum. Ka ge ku khum. Oka khomani. Te khaisimani te qawa o gari.
te kwintwa nqaitsa Mosa Elijah was esikowa egya anga te uqichwa esikonqa qiya waga ekunqa Jerusalem akhweya Peter xhwasa sakuqaqwa kunqobetsa teka sidwi soqanga yowaga kodwa nqaitsa saqaqwa teka nqaitsa sai kunqayiso Peter qwate ko qaw kanqobeja kamgya kwake kwanqimidu chebesa onqani ancuyo ama te ancuyo Mosima te ancuyo Elijama akuqanqatsha akonqa teka asina kokoqwi okaqaqwi sitsite qaqasi tesikoqeng kasigqamaqaqwi tedumqamaqaqwi teko ayominqa emisam teqea teka dumqoqwitwa sihotshao yiso teonce koqamsantwa sixwaqwa junqiko cha siho Yeso kung nganqa kuya o tempelega. Maka o tam ko ta chingnani, te shwa chingnani ka ngwa tam ko ta chingnani. Ka Yesus na nga chuma o olifisima ko tempele kwa gbeke. O ka Peter, Jacob, Johani ko ta Andrew tsitsa ko ka. Kwa umane chisa ke wansi shwa ka kunga. Achere qhaqhacha o chisa ke wansi te tsigena. Ta Yesu shwa te kukwasi. Ekuri njungwi ngajwa te sisa khe kutsi kwamiku kako. Mi owa te se kujwa sisa khe. Te ka itza ngaisi kota ngwasa o ngaigasi inga khe. Chisa twa unkakana. Te tuandisi okashina hakutsi. Hausi kung akwe. Kang hanusi kung akwe. Kang more kukhe kokwege sinsa khe. Ten akuge te chisa ke khoshashwa siya o kwisa o magasi. In esim kama se te kutina iko hasi kweya. Te amin esiko khumchwa se kweya komitsiya. Igba akauso ko ta se ganga kasigangwa se ko chinchwa. Te ko kuya o khuga unkaka qishe kwa kan ekon hawansi. Te ka se ku ngai ka ku khinga wa ikon hakweya ka ku iko kharak ausi ni inga tsitsain ese ko cha iku de ko kwi ko dan in de ko kwi cha ikwa in ese ko ayantwa kama insi twa ko kwi te o ma gao junga ku wa ba ha kwa gone qause gonsin ka khwang te da ma ba shen wa ha kwa gone qause gonsin ka khwang Te dibishe ka mani ya se juwa kaisi ka ngai ka sen ase ese. Te miku ngai ka juwa se hore im. Te ka inkwe gawa ko watondisi o ka kuwi ko te akabe Khamqawsi kuning apasi ka msi. Lukwa kwago tsan sao tsan kwachi tsan. Eshwa khungo kwachi tsan. Etwa kwago tsan. Kwachi ngaini. Te kamtsi hao khaya kwara ngumaga. Ka guma o pasika ma ukhungwa nge. Te Yesu kwa Peter sa John te ko. Unge kuning amka ko msa o pasika gas. Ngmka Te stitsa. Kore akwa ka etsa o kunyaka. Akwasa. Ise ka iga amachuchonga. Hwaka guta ikrekwa. Ikama. Kaga ama chuag ama kan nga kwa chukaw ngaro kaw ko chok kay kaw sigaka kwa ka ma msaw pasigagas kwa kham kaws ha khay ko ko chua gianga yokone kan eshaw khona msko khwintwa tesi u te gho te ka sum khwechanto ya Yesu ko kwas tesi kwa khona msaw pasigagas ko khwintwa Mau gwaga yo kawahaga. Lukwao, kwago tsan sao tsan, kwachi tsan, eshwa, kwago tsan, kwatsa kwatsa, etwa, kwago tsan sao tsan, kwachi ngaini. Kan aya msao pasika gati, Yesu makulus ko tafru kwa apostolos. Te akwas te ko. Miko ngobe kwa kame mkwa yiko msao pasika gasi.
yenxaya omiga yoqhediga shina cwatsi. Miqwa miqwa sheka mma ko ua xayanto ka ochinhwa khoku nxai. Ka shina gu kenda huima awite ko. Iguchake asara akhwe koka. Miqwa ijao miqwa sheka chi hoin ko ua kanto hano khugatsi. Agu khai te wite qaigwa te askoa. Te ko. Ka es omi ama. I ochake nga omiga. Kas shina agu kenda nguya hoima te ko. Ka nga omiga. Ka chakhat aka ko I. Twamin khu on nkazia oaga twajusa oahisi. Se go kutsi amami ge twami ko tafaranye khweya. Ha on hwama kuko ua chanto ko. Kan O kale na utsaun hwatsen ama. Tesi shwa kutsi tsakwe. Ajwe ko mkare tsine ochake. Nunya khweya hane akao. Lukwao kwago tsang sao tsang kwachi tsang. Yeshwa kwago tsang sao tsang kwa tsang ko tsang. Etwa kwago tsang sao ngaine. Te nunya khweya hane retse anga kwa kansin amia. Te yosi kwas gadoresin asin house. Ko te an kausa kaigdawe kwa ka juko se te jan as. Inga khuya kwas. Anga hakhweya matse. Te akao nga khweka. Hane anga tafara khweya le khwengu ya kukwa. Kare twa aju kwan temi hingia ikate oka. Inti isa ko get khwame komi disi khweya. Temi ka iko toa aiga ka yung ehas kwa chanto emba konaka. Ika mkashi ko tafer khweya ha omima ko hanwa omima. Te ikhwa ka khusu khweya ka kuse hosa kwago tsa khwachi tsa yo Israel gas aka tos. Yeso thoma getes mani khweya. Matthew o tamtsa kotea qam egushwa tamngani kota qam ka onwa tamsao tsa kota qam. Te Yeso uqwa aqam qose ko ngwan eko getes mani. Ta qose te ko iqwa khwinke ngemihi uwa kwa uke ka uqhum. Ta gupita khazebide anhatsa tese uqwa. Ta shwayetsa khwi te aqaqwa kwae. Ta qose te ko ma omega ngobetsa khwi te ka tamangmi qi. Iqwa khwinke nse qwami. Ta uchi makha te qawan eko qacho yekuqhum. Te ko mba ka akaduka. Ngeng hawami ko kenda he ye oqhitima. Ocha mikare te ocha akare. Ta tsia qhamqosi te tsiga hosi te tsiga. Ta tsitsa apita jao ire tain esiko tsa qhoqhami ko qea qoma. Khing khum ngna khodu qosi. Qakare duchija te qakwara jao. Ashete te qhum. Mba ka kenda heye oqhitima xa kuqhang ekomi okami kushia cha aqwa unduka ta sheteshe tsi te hosi te seshina haga kama se gase khoti ta shete na se te uqhum qhoma onenga nega te shete ko qisa kantwa te tsia qhamqose te qwase te ko ira shina haga yekusha se etum Ang haku uang eko kodu kause gongsi. Itui sekan uam ko kodu kause gongsi hetsi. Yesu kayang Mataya o tamtsang kotea kam teushwa tamsao tsang kotea koa kaungwa tamsao kotea kam. Kantwa ya shina kuko queen.
Judas kuatsing ha o sisa o tam kota chi tsang ase ngui. Te jusa kei tsi twang te klai kwase kota gumse. Te peresiting ekase twase ngawase kokwa. Te hang ua yeso koa hore kause gongse ase ko klai te ko. Hami kung o ahin I nga. Te Judas kuang no yeso kwea. Te ko khio ngarok au te Te yeso kwa kara o cha tsing o. Te se tsing te gu yeso te nga. Te se sa koge kwa yeso ase ngui paranga te kwe kwang te kumka o peresiting ang ama te kriyang hui. Te yeso kwa kashe kwang o ama juang ne kwa kwang o wa kwang ku kunga. Are kwa cha o mite kwang omba ka khontwa a kwa tsena khonga tene kausa o jumse. Te kare na o dua ka koresa o khogase ngchingchwa ka sa ko chake ka khonga. Ko ayantwa o ka Yesu tsitsa jung. Ire tsi chwa kwanse ko ta gumse ai tsi de klaimi ngana mite o chakao. Tam ko ta tam min nga khomchwa ka ngaro te itwan mi. Te che wansa ke na a koresa o profete sega nka o chingchwa. Te kham kau wase na te kau. Yiso khara Lukia o tamza ko ta chingani yo shwa ching'e yo ngwa tamza ko ta kau. Te kaka wansa o akasa o jutasi kwa gasi kaisi. Te skwa tina yiso ko Pilato ganga. Te shwa to ku gawa ko to site ko e ho ngwa e asho ya mjuas ko ka. Te ko njuna kau kaisara e ha oro mama. Ko mariang ya ka e ko ju te ko ateo Kristo. Te she ko ateo eha. Pilato titsa yiso te ko ahensiro eha o jutasi ma. Te akwa te ko cha angai. Te Pilato kwa peresiti eha si ko ta jusa geatsi te ko mitwa hokto ko ngwahe. Te sitwa ngingu te ko hang ori ju ko te ang hawansi. Ashwa halalia te ngarwa kwa o jutia wansi te tia kwinke. Te ka Pilato kutsa halalia ngwa. Atitsa chao ngwaero halalia ma. Te ka Pilato setama chao ate kama kwa eruteng ai. Akwangewa ko erute kwea. Ako gia Jerusalema ko ayantwa. Te ka erute ho iso oka kangweng. Ka kya ko kwa si kwa hoa kama te tsangwa. Te ko ngoho tamtam sa akadu. Te atitsa ko titsa sa kei. Te iso kwa chingui. Te perestik ay hasi ko ta ngaroko sa ong hanu isi dasi kaisi. Te ko ngwe ko chiwa sa kaudu. Kaya rute ko ta sondasi ko khuya. Te ku nga khuya. Te ngi kama ko kaya Te herute kese ngewa ko Pilato. Te ko kama ntwa. Herute sa Pilato kwa o karasi. Kake sa ko tha hore akwe. Pilato kwa kai peresiti ay hasi. Ay kausi ko te aju te kwaste ko. Iko tinami ko ngwahe. To ajwa kha ko kha. Ise mititsa ko iganga. Te mitwa hoa ngwahe ko to ngui. Ko chwa asi ko a to ko ka khwea. Ko te herute teia. Kama te kaise tia ko mkwea. Te se chingni cha o ea ngking a o ka kwara. Te ka mika ngawa ka nganga. Ka nga ko khabek asi ko jungni ko zain aya. Te so asi o te ko nghae kungang ni khabek ay ko Barabas. Ako juan ang ko ngoria ko chithong kwa kungjungha. Te Pilato ko areka khabe yiso asite ko kwasi. Te sing o te ko ngatsiang Te asite ko kwasi kuninganya te ko kama che. Khaere o ache ya kau. Mitwa hokto nguya o ikanika kungang
kami ka ng'awa ka ng'aqhabeya te sing'awa kwa dumqeqe te garang ngatsiya te chas dum sikwa tsaka te pilato qarate ko ngcha sikwa dukan te aqhabe antwa eng'an ko ng'ori ko ta qhunga ojuga asikwa atasko iso kwa sondasi ngcha juta sikwa dukan iso ko ko pilato ganga matayo o tamtsa ko te aqwa eushwa tam ko te chinge eunga tam ko ta tsa ko tsa te iso ko anga pilato gare te akatsitsa aro juta sima iso ko akwenge te ka peresiti sima kwano siko akotwa mani te pilato kwa tsitsa are tsa ko wansa siko atedu te ka iso kwa chinu ko chu wansa siko atedu oka ngobe are ya nsi tsiya o Yesuga Matewa o tamtsa kwa Yeshua tamngani kwa chitsa etwa tamsao tsang ko tsa ko ta tsang ko tsa ka siku u sehongwa o sarinema ya ku o Simon tesin unwa ko kaikarwa o Yesuga sitia ngora ku go legota kanga mwa o nquga tesin a Yesu ko khonya se domkhwa ja gante ko ashi te ka shina tsanka akwa qhaushika ka se shina tsiya se kwa ga khonqa sin asara qhaise te skwa khotamte ku unya ko khwintwa a ngeng hasi se qhawa qore sa qheqhe to sadu ka sako ha he o Yesu e khaujuta sema te cha qautsa tsi khwas eskowa a ngwi kwang ha go ta ngwi kwang hadi te jusa ko kuqinwa ko to ku oza Yesu te ku ngabonqabo sinqisi ka se ku qa te ko a khona ko hate ka kuya qhumtshwa ka kwashi ka kuka ko qamnqeni wi a ka o qhunqa kharua karo khya khwatse peresting e gase khwangaro qausabun hanu iskota nosi ko nga qhya te ko ha o isikhale te dang ko wiya ka o ga o Israelama nga kharua karo mhase kanke ezanya ha tumkhu qonqhu khabya kankhwa ka kwa khama te ko ato khun anha te cha qaw tsansa tsi khwas esko Yesu sheten a qhya te o isoga Mateo go tsansa o tsa ko te go khwachi tsa Yoshua go tsansa o tsa ko te go yunwa go tsansa o go ka ko kama gore ko uwa ka ko ngani o ka ngore wansi jo te ka ko ngani o ka iso o khwa dumanga te ko Eli lama sawa katani yunga khwa o mima are nga amikwaje ukhasa ko ga khwintwa tsa iso te ko ako o profete Elijah khwintwa ka singwi kwa qade ku khinga te ngmaka ko khoya ga qa te ngaka ko ngari te aiso ko ka achi te sikhare wansa ko ga khwintwa ko nga ngimse chao Elijah tsiga tse dua te iso shete o khwa dumanga te garo ma o aga onya o Yesuga Matewa kwa go tsansa o tsa kwa go ko ta chi tsa Yeshua kwa go tsansa o go kwa go ko ta chi tsa etwa kwa go sao go khwa chinge ko ta go khwa chinge te ka khogwa o ka ngwa yo are matia matsi ya ku o Josefa yeshe ko Yesu a khamqaw a ua Pilate khwate tsa ko Yesu a ama te Pilate an sen a koka te Josefa gua ama te kama ka ko khize te khwa ka ko a wa ga ngiyo kaze ka khobya ngumkhwe te gane nguma nga ko outsite u te mere magatele na khwamere ngwi go khowa au kangwe
ka ko tsamazo ko kgoning a sabata ko tsama sabata ma beresiting ai ga se ko ta farasisi qae as de ho pilatwe te siko ngau en nchaji khawo ngai ka shina chwa hakuma koko ko tsama nqani ma o ka hatso nga qhan en au winka ko uwa tsama o nqani ma nga kham khausi nga tsika tsigwe ja ama ka kwa ruka kwa te tsewa qaikhwe te jia kyo denga ku hoka ka qau ko tonka o khaishe pilato kwazi te ko winka ztwa itwa ngwe se cha iko nyaka te si ute u khwangum te kwa gan khausi asin winka tsewa o Yesu ga luka go tsan sao tsan kota tsan ko tsan e gu shwa ching e ko ngwang go sao tsan kota chi tsan te ko tsam o kaishe ya o biki ma ko korisi te chosin asisa ngu o khya te ta kun chia sa se ko kuni si hoya ngum gangani khagan e ko o khya te ka sig dama se twa ama o ka ha Yesu ga ko ka se shina are sing se ko cha ke se nga tsa sa qama trisong kan habe asisa da se tanse te chosa he kring ten as te kwa da tam se khosi te se ka tho ten asa he kwa ko koi khwasi a chere kan ikwa jwa khwa ko jusa ka a o a kwara kwa ke a du tsewa nko koisa ko koi khwa I ko halale ya khwea junwang ang ha o ang ko khodu ko se dongsi ka khawang ka tsamso ngani ku tong ka tsewa qi khwea te se kuang a ko koisi te ka se shang a khwea se u te de kwa chi sa ke weshe ko se sang a go tsa ko ta ching ko ta ju khare wanse te tsosa asisa ko o Maria Magdalena Jona Maria o Jakuba tae te se kwa se khare sa se hin kwa apostolo se ko chi sa ke te apostolo sing asisa kwa kun nte ko tsosa he te ko koi chi kwen twase ten aste twa zanya se te pitang a tso te kangung au khwea ten a te de shun how te se te ho khri khwe sa ko nga khwe te ka ta gang aka esim ta uwa chu thote arang se ko changa Iso sa Thomas Johanna a go tsan sao tsan yo shwa a go tsan sao tsan ko ta tsan ko tsan yo ngwa a go tsan sao tsan ko ta go khwa tsan ko tsan ka ke Thomas hao haro sinwe o kham kausa o a go tsan khwa chi tsan ko twa ge khwa si ka iso chi ti so kham ka khare kwa e ho ka ha te amani kung kami hong habi sa kung o si du kwa gong si ka umi go kami kung habi kami ngami go kwa ka mi twa ku zeng ka kam sa kung go ta jing ngani tong o ka iso kham ka su ko se te ge kai ko chung te Thomas ko ge khwasi habe ka chu ko am kan esi o ka iso ti te ngwa sin ami te ko nja si ge khwa I ta kwa ko Thomas te ko nga go kwa ke nko se mi go si para go nga ka komin nga ku nwin nzen Thomas mania ka omima kwa omima iso kwa te ko are ka zin kama ate homi sa kwa homi ezen jan sin esi kalang a o Yesu ga kwa sing eu ja ching ko ngwang a go sao tsan ko ta ching ye kama luka khya teng no Theophilus te khano o me ye o kaishe ku nga chi we sha sa Yesu ko shwa te du ko ta ngaro te ngo u ko tsama twa ya agung ang ko nga ko ka ko ang ko as o ma ga ga ko apostol sa ko sam ang ang ho ang ko si cha wa te khwa ko ka tsama ti sa ko khai ko thak thak asi ko ching khwa
te tigda siko tam sa ogdo sa otsang ko tsang sa otsang te ngwa siko anwa okhoga te ka ko ge khwasi oka asiko ete ko ingwa nga ya Jerusalem nga ite khayharwa ombaga ka khoko itsami khwea te John owa khoko tumthwagu te ikutikda tumthwain esiko magau ko tamsa twai khiko tamatika talang te ka so xa yakwe oka sitsitsa gauha are ko xekya kanketa kun Israela kon hanua aqwasi te ko ikwan onka in hakamsi ko tan esa mebata gaqwa gawa oaga te ikun ngogdaw ko ta magaw ko kakatsia te iku mi khakhay aqawsin ko Jerusalem ko ta ngore wesha sa o Judea ko ta Samaria ko ta uwa qatsitwansi te ka khoku ngachisa ke kasi khoku seya oka kwa gutsung te gaqwa kwa guwa ko sigaqasi te kasi shina te ku tam ye ku se ko cha ku o uwa oka ngatsa qama khisa qu kwa gasen te ko ngasa o halali a chere te ku se a Yesu antwa ye ku ko qama ikhya wan a cha ku sheka otsia ko chantwa iko ohoya ku o ngwa Karang au isoga Lukya algo tsa sa o tsa ko tia tsa ko tsa yo shwa algo tsa sa o go yo nwa algo tsa sa o go ko tia chingani te iso kanwa kam ko sko tuma betani te akwa ka ya gosi te janjansi kwinto ya sina janjansi angas te gunwa ko nga te skwa nguma te shenyo Jerusalem kwa kasa te sko kumtwan ko aywansi te kumkhu a chere Yesu kamqasen ando me susan go tsan sa tsan go ta go khwajin ngani te shwan go tsan go ta go khwajin ko ngwan go tsan sa tsan te kamqasan go sa tsan go ta chin ko ngo khalali ko khuma Yesu ko kwase te ka se ku hoa o ka se ngoma te khuma te se khare kwaze te Yesu atsigde te kwase te ko go wansi ko ko te ngoreng o ka akan ko mi ai te duan wansi ko mi khamqawsi ngthuma se ko mbaqu ko tan ha ko ta ma gaw ngarwa se ko inchi sa mi kwa ko tan me ge kwa ko ai weshe ko uan etwandisi sisa kwara gao ko ta sisa gao Romans ya o tam ko ta gao yo shwa chinge yo nwa kam sisa kwara gao ko ta sisa gao isa kai gao ungai wi sisa kwara gao te twa unka kasi kwani wanye nga tuma ka ko asi ko chaja kanyi gawa zenya osiga Habesi Kristo ko twa ku nga ya ka a ko o cha to ka ko Bible o khu za sa twa e juku za a o ka sa tamami kama chwa sa khwasi to ka esi to aka esi aka ngarom ngimke ka nya kama ko kwisa o khugasi kami esi kamshina kisaja yeti nkwa okadeng kwa kamima ai ko mao kwa kaiga kai kam Yesu Kristo nkai iwansi kai nkai dumne nina ku yeshe okauha omma Yesu Kristo aba ngaze kota akhoze khurshwan go tsan sa tsan kota ching te shwa ching ka ngwa khongdo kota ching nani te mi ho ngaze kota akhoze te ngau qashe kota qashe okaga tong te gu qaqan akasa ka qashenge te mi ho chu thong agau Jerusalem aze ye ku khawatsi ke ye qamang ko qhokhya ye kunikwa kan ko tsawa oquma ye qo qamang ha Demi shata tsan wan ye qama qa khoye ko
Se gesia oqhuga okajugeya. Akuge xwasim tesiku oajusim. Teqhunqeha sikuge xwasim ka oqhwa osima. Akuxhushwe xaqu wanke kosigatsisim. Teqi ka xwakushekagem. Kharese qakhwiya khonqi xaqu khonqi khwiya kushekage okakakwara. Tejinqse okasakaqaw. Te atwa inqa qakhun ako. Se mikuduchi weshe kaka okazesim. Te ashete ko. Tore chisake khama koqisake okasai tumkan esete shete ochinqa. Te aqwami te kom. Kadukan mi oa te oze. Shwashwasi te otwandisi. Te sisaqam o sisami kun an agwa oqhaga eqwaku qhakan Te ata o amiku nqinqiya. Te miku o aqhu ka omenqa. Te kaka o sisaqwachi, sisaqwakuze, sisaqaw, sisaqwa, qawqawsi, nqumqawsi, sisakuqhumqhusa ojiyase. Kota jiqawanse, qawa o siga o ka o kuwada qorwa, ye oqiya o nqitsanga. Khumguwa o qhaga. Kurushan qaqaw sautsang kota chitsang. Te shwachinqe kongwan qaqawtsang sautsang kota chinqe. Te khun aqwaqaw qaqaqwami ko khumguwa o qhaga. Ye gawqwa ngobe. Ye kuqawqa maqahwa o qhuma khweya kota guma khweya. Te qhara nqenqa o nqamanqa he ye ochuchonqa kega. Te khumqasin aqaqqiya o qhaga nqwa. Ye kuqaw kanqisa sarasara khwe sanqaqaw sautsang kota chitsang. Ye kuhwanqwi kota nqwi. Te qiya ke nqubusige nqumhawansi. Khenqwi akushekage okakwara. Qahwa oqhuga kota gumaga kutsigde gachuchonqa ke. Te aqaqwe sikutsigde dunqa. Sikutsigde hoaqho. Te aqu kutsigde qhawa sichotsisim. Te duqwa kushekage. Te siqwa kuqwanqa kota nqa oqamga. Khama gawha qhu owa kunqwanqasim. Te sikunqe ka uwa kwase ku uwa. Johani kota nqaqaqaw. Kurushan qaqaw sautsang kota chitsang. Te kushwa qhunqaw kota chinqe. Kongwan qaqaw sautsang kota chinqe. Te nqaqaqaw qwami te ko. Qoqisake okasaqumkan esim. Te shete ochinqwa. Te gawha. Te qhu. Ha hinqa. Amako profetesim. Koti haqwan aqwaqaw. Qoqaqaqwa aqwaqaw sikocha. Kanqwa kutsigde nqa. Se. Me kanqawtsi. Antwa ye kun qoqisa o profito gasa turakan eseko qhanwa he. Owa kujanjan Mi Johani omya khotsa tekho hochisake. Tekami khotsa ye kho hochisake weshe. Mi qawmin eko nqaqaqaqisi te qhuma. Ha hin qaqena chisake. Da kwami teko. Nqa kwedu. Mi oqaqwa kota qhwa igesinsa o profitisi. Kota se wansa kuqeqe kuqhuya oqhanwa he ga. Qhumqhu. Qama qwami. Nakan qoqisa o profito gasin koqhanwa he. Khama nqetum. Anquwa he ye kudu chisa qwato. Nqacha atsinku o dwa chisa qwato. Anquwa he ye oqhuri. Nqanqetsi nku oqhuri. Anquwa he ye to nqatsi nqheto. Kota anquwa he ye gaw nqatsi nqaw. Se kanqwami kutsi mi qhaw oqhwami te mi ajunquwa he kocha qwase khwiya. Mi o alpha te o omega. Qishe te o dingi. Shwashwasi te o twandisi. Mi kujanjan sesa qase qisi. Sekuqeto siko mnqisi ko qinya oqhwaga kota gwaqama
khutsisa o chuchong a Jerusalem aga. Kotsi khoya o sisa o twinsi. Sisa kudungum. Sisa kuduqang. Sisa kudqa. Sisa kuchumkhuqinqinsi. Kota junwa he yeku are kota duchisa o jigasi. Mia o Yesu kwaqa iko naqaqa o mima. Teko ngaqwami khamqose ko chisa ke. Mi o qari te o Davide nqadama. Te o tunga uqabe ye o nqomama. Te ma kota jwa o qumako. We kota qweng ha kutsa ko. We kota qweng ha qam ko. Si qweng ha kukwa ngagu duwa o qhaga ye qwa ku amakanxe. Me kwa junu wa he yeko tsa ko kwisa ke yo profito gasi ye gya qhanwa he. Ka junu a qauka khoku qawa jwa twa ko kharasa tsora ka ese ko qhanwa he. Te ka junu a ngwishwe ko kwikkhare ko qhanwa he yo profito hi. Khoku ku qha jwa twa ko nya o qhaga ko tea chuchong a gau ko cha ka kho onga ka eko qhanwa he. Hanga chisa ke chao ka te o chingwa siko. Singwa ka ke miku kanwa tsi. Amen. We kauha Yesu. Kwenge jao kauha Yesu ga ge khoju wansa o khoyisi. Amen. Ngama sa o tsa yingu ya nere akuqham. Besale mangce ekushwa chingce ka unwa kungu ta chingce. Khukujanja to ekuqhuni ngatsa uqhudu qausigasi. Eqwa kunqa uqhwasi. Kota qwa kunga xaxeya o ganya qausiga. Teka ka ochingwi nga o aga geya hanwa o ka o haga e akunqalo aqole kota du. Akhwe qinya qhala kan eko gutsi. Egba ka ngisi ko ayaja. Kota ka nguwa se to akuqhu. Chingu wange akudu oka akuja. Te qodu qosi o se sa to akwege. Sikwe qolosa ma kuqhu. Te qama qodu qosi to akuhoja ko qharakama. Kota qodu qosi to akuhonqu ko xaxa o juja singa. Khama ka oha hanqama o juja si. Te ya o qodu qosi o yakuteni asikoqi. Stephanie ngangce ekza oqam deshwa gui qaungwa tam kota qaw. Kanke Stephanie qaqhunqobe ncijanja tenqaqaw a o chisa o tam ye qaya yo qhaqhe dawa oqhuga ko jukhweya. Te juta sa qama Serenia Alexandra sa usinagogo isiten wasinqese ko nqasa qhabe sinqese. Tesi xhwasi sakho qama Celestia kota esia kho kunqixhwa Stephanie. Sidanse nqese ko nqixhwa qeqin kota ma akho ko qixhwa. Tese kuwa qinqa qhare ko qan teko ngisiko. Etsa Stephanie ta ko qi ko qisa xwajang ko Moses akho. Tese kuwa ngane ju ngawusi tore qause tese kuwa tsiya tenqinga tetene akon qanqan akhweya. Tese qetsi qhaqha qausa o jehisi sisakong. Jwa he twangin ko quya khumchwa gau kotan aya o Mosega ko chisa qong. Etsa ka ko Yeswa o Nazareta te ku quya chwa ke kamane osisa Mose ngarwam. Tese wasa khowan khweya ka ke se khongobe se Stephanie. Se hota khokhuya twa khonqa tene qauga. We qausa o qwa yo qhumchwa yisi. Qwasa o qam deshwa chinqe ka unwa qwa. Kanke kon ayatwa ka qham qause kho thei. Te juta sa ko qoi herika ko kungi kho juta sa ko qoi hebera. Ko cha se twa ku ongabya tsosa hinga sengqaw. Ko twa ku ase ko umsaw kharo kan ese ko qam ko ta qam. Ta apostolos sa o tam ko ta chi tsang ku a qaqai kham qause wasi te ko.
Mtwanka ngaro kotia kwa juko kokuya okhuga ka ukukharo umse. Since isam ngasa o kwa koika sisa juko siteja ye gain magau engobek sisa mda ka sikharo umse. Ekang hagea khum kotia ngaro kokuya okhuga. Teju wanse kwa are kokuisa ke. Tesikwa Sam Stefani kakya onghwa gainzang kwa magau kota Filipo Perokoro Nenakore Timoni Paramina kota Nakolao akama Antioka yengauzang ya o Juta siga. Tesikwa sikwa apostolo siganga teka sisina khum sekwa khawa seko segausi. Tekokuya okhuga kwa khigawa te khamqosim sa okokuya okhuga kuwa khigawa Jerusalem te peresiti sa khi kuwa zeng te asing esekokhu khiwa sa okhwagasim sa qama khokhya Ephesians ya oqam te shwa tam kaunwa tamtsa ko twandisi miko qwenqi gawan okawaga du ang agaw Iqama khiwasa o khwagasim yo khugasim nka ikwa aqu ngda khasa o khorigasi yo satana gasim khama mtekwa ku aqwa ju aqwa khiqaqaqasa qaqdaw kote aqo sa o duyisim yo ngora heyise khwa masa qu yege ya ngosa o na teka ika qama khiwasa o ngigasi yo khuga nkai iqata ihore qausiko qama qau yesing hei nkai ka ngaitwa igdaw ngda nkai igda qau ngchin aya o banga ngqau ka eko iqisin nqama ja o khuga nkai o cha ku ojugwa iqulin ai esiko ngau ngasa ja yo qau khwa qai khwa khugasin kwa sonda qhaba gqwesin yeqoniyan Kochi wanse kwea zinya o iga ko khokhwea ku khwechang iya igo chisa ngumda ye o ha qogasi nge igam khwaqa o khabe ma ngugwa o ma gauma ye o kokuya o khoga educhi sa ke wanse ngkhum gara wiya o khoga ngkhum ko wanke ma gaun an aim Ikhuri ngwase khum aju wasa o gau yo khoyise khwa qang wase khwami ikhumna nkahekami ku khamitsi ngawha kuana kokuya o ngaju ko chisa twanqakan esiye o ngaja gasin kaqwa kwashinwi nkahi kami kokuya o khogan meqaido kaqwa kwa chantwa kan nkodua Kama mika o hang kokuya o khoga yen min Khokuya chikho ngawo Babilona ga khurusha o tam khagui e shwa chin etwa tam tsa khwatsang khotsa ka tshisa ke shinaka mi ho khunwa ten qawnwi ya tsi e qamanga ako qaqe ten anga wa ga ko ngqore Dan okhodoman ateko hakawanxe Babiloni anga kawanxe hakawanxe hakamani to gesa matimonaga to qaqesa masa qawye qanya khwega tesho qaqesia o tsamasa tswaja kota khamsa o tsigasa khuli ye hore ka qes te khunya o ngumnwa o aga o ten hawa se qam ten egasa o ngole isi o thwa ko ngumnwa Tengoa o aga yung aiga nga te junu wanye ko ngorin ikun amakan ama ngobega in ai temishete tsa domnu te ka qamanga ten oteko jusa o misi iqya Babilona khuyang nga qathwa kwa qausi inga kwa qhara qaitses khama qauste gawa khweten anga khu nga qausa adu iqaqwa ko cha ko qaya siqhale khara ko ntsa ko cha adua siqhale idunga shinntsa kocha dua siqhale kocha gogo nqanqe chwachwa isiga inqeya kodi ngatsa akhwikhama aqanqa goqwanqe teko miyo egadi te tswa o tshawa anqwaqe te chanqa kametsa akhwikwara te ka hinqale sawa gasi kutsiya ko qamnqe
ye oqei kote a qaqhwi xhwaqa akukuqhungwa nce koda khama gawa qhwa qhara zaw kotan ega saunqoleisi yenqumxhoxhwa ye koqhwa ko qhwa o eisiga kutsiqinya ka tsan a kokhwi ka siseda anqhuma waga ka ku qhitia waga kunqa ka si qing ka qaqha ka ko o ka ngobe qong a chiqhung a zaw yo Babylon ga khama qhara waga nqhitsi kun aya qoma Tengin ama qawsaw ngolehisi kuchinya ka tsakhwi khama junwa ku ama sin aiste ka kwana ka saw khauta silefera ngumsa nchum khansi khisa nchumekau khiya ngum yo qamago khiya swayengum khiya ganku qabe qinsa qaya khwe iqhunqu chisa qaya khwe o thwaka xisko khokhu kota chiwasa o thwaka xiko qinya ngum thwachisa o thwaka xisko ka kota ngum manchum Domchia sa kaya kwe sang ni kung chia si sang kung ngum huing ngaya o olifiga khay isa du khay gumi gu twesi kota dom sa ikhay da kwesi kota sang sin es sa akwa ka dai twa a ani na twa a aiso ase kota chisa kungin thum a te ka twa sheka ho ka es nen ama qawsaw chisa ke gasi Sisa akang kaya isi kung ka kamaste kwats akhwiya ke yo aga ka chingatsa akhwi ka ko o ka ngobe tsong a chikhong au Babylon aga ye ko qama qhiya humme qo ye ngum qhiya o qama go ko ta ka gaw kabe e kai khansi teng qama ko khauta ko ta ngumsang hum khwa khansi khama aisa twa wasi ho qoya ka ko aya qoma te jungu wa ye o ngu aqaw Kota jungu wanghe yen hokwe ngu wangke twangu kota saudu keke kausi twaso wasa kun aman akhu kuchisi twagu keke si shete gakha kasi hodan kuma o da o agasin o chikhong achia nek da khwe chikhong an ake te si chingawa te ku kuntama sinaisu ko to za khwi te ko o ka ngobe qong a chikhong an a Babylon aga ka nqaya jusa ka ngusi kun aisi khama ka te sinquya kan ko aya qoma zu'an nga jusa uquyise ga'u apostolosi twa prophetis iwi khama qhu kharan asi kowa te qhunwa tin qawa gaw ngumman nga tin qwa ka ku qeqeqa te ko chachi thon an aw Babylon ga ku ko an hawa kan ko gaw ka twa shika tsu isaw echia sa kan ya khwe twa shika tsa kan Kwa kausan ha kwa ye kwa ngu wanke ga twa shika hos esi o chithong a khya te qhubya on higa twa shika tsa kan a onamga twa shika ngwan khwenyu ko Babylon khya te a twa shika tsa ha gu ko ta ha gu an edum ko akhya te a ama kaus ko ta ama kaus ko ai ngore te ngumbo aga jwan hawas ko Babylon khya juku ho nsaw prophetes ga Jusa uqhoyisi kota se wasa kwasin esikunqolenqi Qai qawsaw nqini Genesis aw tam qagui e shwachinqe e twa tamtsa qachinqe Ka Abraham shina nga saitsi ko tsamkhuya twa o ka kawani hoan ko ko qinsa tumkanqe yo mamrega skhya Te asen a te hon anqini ko ga ngari Ka hosi a ka saitsi khya a qetkhwase te kwa ngoma ka thu te ko mi khum itsia mi qaw kwa minge qautlai ko nguma tsema qetika nqa iqisi nqi kwa ngang khwa qende ka ke ishina kwa u kwenqimi ai ko umsi nka ai ko ngaw ka ngobe utumanga ka mi khonin ai te se kwa te ko ducha anga ewi Abraham ngote ngosai ko sarakhya ngongu khen hawan anga ngumkhei te Abraham kwa ngote ama gumin qate gugum ma jante chen ten a ka ko ta qonya ko ngosi tan asko kuwa nali ku ko ta kha kazi shina gete ku angwa sun sko qending te siko ko da a tsau saragya ta ko aya sain te kawa ko misin ku shetsia ako
a sa kange ku kuliatsi te a tshau Sara ku tse kainqa te Sara nqwa sa itsi kwa qon te ku qeqeya Abrahama sa Sara ko nqobe ga te Sara ka ku qong kuli sa o xa igase te Sara siyanqe te ko ka ke mi ka ga te mi nqwashi te ga mile ku matsa qanqa kweya te ka wa tsi Abraham ha chere Sara si te ko mile sinqe idama ka ke mi ka ga mi o ka ha chinwa ga ko mi khwa ka kwala mi shetsi kuliatsi ko nqami nqobe ai o ka Sara onka qainqa te Sara nyunya nqete ko mi twasi khama te kwa te ako asin esi te ngaga ya ko twate se kantsi ya Sodoma ga te Abrahama ngai twasi te ngisia sikutha te kawa ko mi choma Abrahama ko cha mi gdua Abrahama sin ku tsi gon hawan te gaw te hawa sa ngore gasi ku tsi ga janja ka sko kama khya mi samma aya msi twan hawa waga msi keke mindu cha to te kasidu me kudu ko chino wanke eminqobea te kawa kwa ko khama ko Sodoma khwa khomara ga ka nqa te tsawa se ga ngobe kunetsa akhwi me kharuqe ka ga secha sidure sha kho tsau te ka qaqu kutsiami ka tswa kwege me kunha Abrahama ko khom a Sodoma Genesis ya o tam ko ta gui Yeshua tam tsang khwa chi tsa he twa tam ngani khwa chi ngani te nga kwa sha khwin twa te no kantsi a Sodoma ga te Abrahama shina ngwa ka wa gale te Abrahama kwa tsi tomate ko aris nqe u qasisa ja ko ta sa kwa ja mtsako jusa o tam sa o kaو te ja gya chi thongani are ka qhe ungo ka tswa ngan aka ko jusa ja ya ka ko chinqe a tswa ka kweduka ka akwa jusa ja khwasa tswa ja ka aduka o ka jusa kwara qo ku khweste o qo ka to ja tswa duka nqe te ga o a ko te ngore mare tswa nka du cha o ka hiya te ka o ha ko ka mi ho jusa ja yo tamsa o ka ko chikhona a Sodoma minqanqo wasi ko sikantsia te Abrahama kwa ko hose mi a he yo sala thwato mi kuma ku mi te ka gawa ko khwa ka wa mtsako ko jusa ja yo tamsa o tsang ko ta kaو le a kuya chikho asia te a qwa te ko ka mi hose sa o tamsa o tsang ko ta kaو mi qwa ka kuya ka Abrahama se shete ko khwa mtsako se sa o tamsa o tsang te gyang akhwa a qwa ko se sa o tamsa o tsang kantsia mi qwa ka kwedu te akwa ko nka wa ngatong mi ka sheka ko kwi mtsako se sa o tamsa o ngani te gyang akhwa a qwa mi qwa ka kwedu ka mi ho sa o tamsa o ngani te Abrahama shekwa ko kaina ko qagawa ke yemi o ko kwi qwa a kawa te ka ho sa o tamsa o tsa te a qwa ko se sa o tamsa o tsang a se tsia mi qwa ka kuya ka te a kwa ko nka wa ngatong te mi sheka ko kwi ko nqe mtsako se sa o tam te gyang akhwa ha qwa ko se sa o tam tsia mi qwa ka kuya ka te ka wa shina dutwang ko khwa Abrahama ha kwa te Abrahama shenga o qaو